mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Major League Birthday yaka Shoprite yi vuyile. Hlayisa extra eka mpukoti yo fana na 5 kg ya ti Goldie Frozen Mixed Chicken Portions hi 209.99 na 2 liter ya Excella Sunflower Oil hi 72.99 ntsena. Mimpukuti yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi 10 ta August 2026 ntsena eka Shoprite. Pastor Mkhuba ba UBN na SA Church Defenders bamiramba eka Limpopo's biggest Christian march Apolokwane hi 10 August ku lwela timfanelo ta vapfumeri eAfrika-Dzonga. Va susete Bibele eswikolweni, va susa na holiday ya ku tlhandluka ka Yesu eka khalendara. Se va lava ku pfala tikereke ku nga ri khale ku dzunisa Xikwembu swi ta va nandzu eka tiko leri. March lowu i wa vapfumeri hinkwavo wu ta suka eSABC Park hi 9 AM. A hi fambeni hikwerhu hi ya tata mapatu ya Polokwane hi lwela timfanelo ta vakreste leti nga tiyisisiwa hi vumbiwa. Hands off the church. Vuxokoxoko bana riqingho eka 076 9900 391. N'hweti leyi i n'hweti ya vavasati. Vavasati va xiviri i vavasati lava kondletelaka ku cinca. Wansati wa xiviri. Viva wansati. Munghana Lonene FM u ri n'hweti ya vavasati leyinene. Xinca xa nkoka. Hlayisekani. Munghana Lonene FM Makombandlela. Xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. You tararara, yeah.
antivi mingisero wa mina ku endleka ni twa nga ri yile ku tsematsemeni lani nga kona kambe hambiswiritano hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisero mugana lona FM na ku hlekani isawula ku ngisela xitichi xi ri ko ni kuma thi kusuka studio 1 le Masingita Mall Agiyani hi ku tisela nongonoko Africa wa vulavula u humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we fika eka awara ya mbirhi nhlekani wa lowu wa Xikwembu timhaka ti tele mingisero wa mina ti tele swinene timhaka na ku tala ka tona timhaka ta toleto ti vula swo tala mingisero wa mina yi va na ku byela ku tin'wana ta timhaka leti ti vulaka so i ku namuntlha loko ri ra vuntlhanu ri titani ta tsundzuka ku ri ngoma a Mpumalanga ya tshwa ku hela loko ka vhiki se i mphensa ku yiwa hala na hala hi ndlela leyi se hi ta va kha hi bula na Kgoshi Mokoena eka nhlekani lowu va hi byela ku se loko swi titani ke swi vula yini na ko yi fambe njhani ku ya hi voho ivi kusuka kwalano ya bula na MEC Jackie Masie MEC bula na bona laha hi languteka timhaka ta vuhlayiseki endzhaku ka loko van'wana vayingiseri va kombise timhaka ta leswaku hi nkarhi lowu wa ku va ku hetelela ku va na ku tshwa ka ngoma ku hetelela ku va na xiphiqo xixiya xa ku va na mphensa ivi mphensa lowu kavanyeta vutomi bya siku rin'wana na rin'wana ka vaaki eka tindhawu ta Bushbuckridge hi ndlela yeleyo se hi ta va hi kha hi twa mhaka yeleyo ni vona holobye wa timhaka ta vusirheleli va hindi kwala ni nga kokwa manana Angie Motshekga ni tshemba va nga swi hleketi ku ni kwala na va vona va hinda va hinda hi kwala va yimisa voko se mina hawu mi kwala ka layini na hi lavaya kambe hambiswiritano a hi nhlokomhaka namuntlha nhlokomhaka hi leyi hi lava ku bula na va khomixini ya ndzingano wa rimbewu hi sonta i siku leri ri nga vekeriwa tlhelo eAfrika-Dzonga ka khalendara ya Afrika-Dzonga tanihi siku ra timhaka leti ti langutanaka na timhaka ta vaxisati hi siku ra vamanana hi siku ra vaxisati hi sonta kambe ke loko ri koka ku tlangeriwa siku leriya van'wani va na ku vilela ku ongeti ku tlangela lokuwani ku tlha ku va ku tlangela loko ya ka ku tlangeriwa ku kha ku nta swi vekisa ku yini ku tlangeriwa ku ve ku hetelela ku kandziyeriwa timfanelo ta vaxinuna loko ka kandziyeriwa timfanelo ta vaxinuna va hetelela va tikuma va ri ku va hetelela va ri ka ni nge koti ku swi vona va hetelela vaxinuna va hetelela va hansi ka ntshikelelo va tshikeleriwa ivi swi endla leswaku na vaxisati va vonaka va kha va delela ma vo mhaka kona se tin'wana ta timhaka leti ti nga ta hetelela hi languta ku xana ka ha ri na ndzingano wa rimbewu kumbe ku na rimbewu rin'wana ri tekeriwaka nhlokweni ku tlula rin'wana ke na n'wina vaxisati hi ta bula na n'wina le ka hafu ku pile awara ya n'we hi bula na n'we ntsena hi ku vulavisisi byi komba leswaku nala wa xisati i wa xisati kulobye wansati a nga chavi ku loko a gangisiwa hi wanuna a n'wi vutisa ku tekile a ku ivi na hi ya tlha pfumela i pfumelela yini ke swi tiva ku tekile i tsakisa hi ku twisa un'wana ku vava hi laha u fane ala kona kwalaho ma vo mhaka kona hambileswi na vo vaxisati na vo va tlhela ku va vula ku a ni na munhu mara swi na mhaka se hi ta va ka hi vulavula hi yeleyo na vaxisati ntsena hi hafu ku bila awara ya n'we hi ku vulavisisi byi komba tani ku nala wa xisati i wa xisati un'wana tlhela henhla na leswaku wansati a nga chavi ku teka riqingho a fonela n'wansati kulobye a ku hambana na nuna wa mina a tshika ku byela nuna wa yena ku tshamiseka se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta swi twa hi vaxisati halaya ka hafu ku bile awara yan'we kambe sweswi i nkarhi wa ku nitwa ku ekhomiti timhaka leti nga va ku ri na tona nomboro i 0860 002 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyi ta va kha hi famba swin'we nhlekani lowu hi twa ku timhaka leti mi nga na tona ku nga va ku ri hi ndlela yoyoleyo ti tele timhaka tanihi sweswi ni vulaka ku endla leswaku hi nga kavanyetani mingisero wa mina ni pfumeleli hi sungula hi hundza hi laha hi ta vuya hi teka timhaka leti mi nga na tona ka nomboro yale ya ntolovelo 0860 002 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 andaka leswi
a ku na supamaketi yo chipa ku tlula usafe leswi vula mibukutso leyo tala eka swimakiwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 5 kg ya ti-farmers choice frozen mixed chicken portions hi 199.99 na 900 gram ya ti-pocomo wheat bix whole grain wheat biscuits hi 49.99 ntsena yi kumeka ku fikela hi ti-10 ta august 2026 u nga kayeli eka mbukuto leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka usafe laha swakudya leswi ni swi xavekaka masiku hinkwawo. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Bet Matebula kamgarano na FM akomandele ka kwa shala wana twi eksuka agiana ya kutu mingisoro men 0860002543 miritu magatingani kwa la mga kona ilo mingisoro nhlaka ehlika na basho njani epukele ngobona but epukele theo akens okay so but na ku vulavula hi leswi vuriwaka ku political tolerance or political intolerance ku amukelana aka xipolitiki na ku nga amukelani ni ke na ku hlaya na n'wina vateki va mahungu ku vulavula hi timhaka ta ku loko EFF yi khome rally ya yona ya ku tlangela number 13th anniversary sorry na manifesto ya yona thoho ya ndowu so African National Congress na yona yi plana ta yona timhaka amakwarela ntwa kha ku vulavula hi timhaka leti vuriwaka ku nga tiyiselani kumbe ku nga amukelani ka xipolitiki mina la ni nga kona a ni swi vonisi swona leswi ANC yi nga swi endla swi vuriwa political strategy hi ndlela yihi ka political terrain minkarhi hinkwawo i fane endla leswi ku na countera ti-strategy ta opponent ya wena ntsena loko endlandli leswi landzelaka ku nga vi na ku dlayana a xikarhi ka ti-political parties timbirhi kumbe tinharhu na ku engetela ku nga damajiwi kumbe ku onhiwa ka nhundzu ya vona xikombiso loko EFF yi vekele structure lexiya xikulukumba laya lava ku fanele ku va tshama kona vo Julius na lavan'wana loko swi nga onhiwi swilo leswiya swi vula ku political tolerance yi kona kwalano loko ku nga vi na ku rhuketelana loko van'wana kumbe xana va hindza hi ntlawa va hoxiwa hi maribye va rhuketeliwa na hinkwaswo swi vula ku political tolerance yi kona leswi ANC ta swi endla i ku kumeka na yona yi nga leswi va ngo ku na ku countera ti-measures ta EFF ku na xivulwa hava xin'wana xi nga kona xi vuliwa hi xinghezi ni nga xi yisa hala ka Xitsonga xi ri disparate times calls for disparate measures Limpopo African National Congress hi kona ya ha ri ku na vulanderi kumbe nseketelo lowukulu na le Eastern Cape na le ka swifundza swa ku fana na Mpumalanga hambileswi byi hungutekaka so mina ni vona ingaku swa fanela ku ANC mhaka ku ka politiki ka phikizaniwa a yi langi xihoxo loko yi endle leswi yi nga na swona swin'wana ni lava ku swi kombisa botet ene a ni tshembi ku nga va arrest loko ri ku kumbexani va koho lava va nge yindle xihoxo kambe leswi nga koho i ku sweswi mi nga sungula hi swona swa political tolerance na political intolerance naswo swi na nxungeto wa ku swa endleka mi kuma ku loko xiyimo xi titani vanhu va endle leswiya ivi swi fambe kahle hi mhaka ku politically va swi kota ku tiyiselana kambe ku na minkarhi na tindhawu leswi laha ku nga na nxungeto wa ku swi nga endleka va nga tiyiselani
hikuva ku fana na ku va vaseketeri va Chiefs na Pirates hi nkarhi wa derby va tshama ndhawu yin'we un'wana a tsaka kuma van'wana va kora van'wana a nga tsaki sweswo swa ku taniya a swi lovhe swi sungurisa swi sungule hi xiphiqo kwa a ku dlayaniwa ku ndla yini hi mhaka ya ku a va nga se anamisa miehleketo ku fika kwalano se loko ku ve impela vanhu va ta yi anamisa miehleketo ya ku mina ni nga hindza hi le xikarhi ka vanhu lava nga mbala swikipa swa muhlovo wun'wana ni mbale swa muhlovo wun'wana a swi na xiphiqo kambe swi ta biha loko ku ve van'wani va ta tsandzeka ku endla tano hikuva swi swa muxaka wolowo van'wani ve ri swi veka nxungeto wa ku nga hetelela ku va na xiyimo xexa xa ku va vanhu va vonaka onge se va tlhontlhana va va confrontational hi mhaka ya ku va kha va ri na ku kevutivi se swi na nxungeto walowo hi swona ngopfu hi yona mhaka Bothep it is incumbent ka political party yin'wana na yin'wana ku dyondzisa timembara ta yona hi leswi vuriwaka political education political education yi katsa ku landeni ka yona ku tiyisela mavonelo mo ka ma nga fani na ma wena kumbe mo swi vekisa sweswo loko ku ri keni wun'wana i swi vonisa hi ndlela yin'wana ka tipolitiki n'wi amukeli ene wa n'wi engage ni nga tshama ndhawu yin'we ni mbale xikipa xa mina xa ANC ambele xa AFF hi vulavula hi engage na hinkwaswo sweswo yin'wana ni lava ku yi countara muhaxo wa mina na ha lava ku ya a ku heteleleni i timhaka ta swin'wana ni nga swi twa ku ANC yi tirhisa leswi vuriwaka crowd renting swi nga va swi ri na 3 to 4 weeks back ni streaming ser van'wani va swi vula kwalaho ANC a yi tshama yimba swilo leswi vongo i crowd renting hi mhaka ku vanhu lava va yaku loko ANC yi na tirhali i timhaka ta ku vanhu valava va rhandza ANC va twisisa leswi ANC yi yimelaka swona va amukela leswi ANC yi nga swi endla na leswi yi ngo ya ta swi endla ku ya emahlweni so ha ri ka moya wa ku kumeka ku ya campaigniwa ku ya ka ti-local government elections vanhu a va tiyiselani va swi tiva ku va nge voni swilo ku fana va nge tsakeli political party yi ri yin'we hinkwavo ka vona mara vavhoti laha hansi hi vona va nga ta kumeka va ya determine ku va lava ku korokeliwa hi yihi party my last point muhaxi ANC a yi tshama yi richa leswi vuriwaka a cul-de-sac swi fana ku fika ebakhombi hi mombo en'wana hansi i nga ha swi tivi ku xana i hindisa kwini ku ya mahlweni ANC yi hava sweswo hi ku hatlisa mo nyika xikombiso lexi ku ve na ndhasundhasu kumbe ku na ndhasundhasu wa timhaka ta councillor candidate hi mhaka ka ti-guidelines ta yona ANC yi swi vonile ku swi tisa ndhasundhasu yi endla leswi vula an amendment ka clause leyi yi nga ka number 9.3.17 ya ti-guidelines ta candidate ta tikhanselara leyi kombisaka ku munhu loyi a kumaka nhlayo ya le henhla hi ku ya hi vaakatiko hi yena automatically a fanele ku ya a nyikiwa matimba ya ku kumeka a ya khansela candidate ya wadi yaleyo aka wadi ya mina muhaxi ni nga vula ni nga tinyiki ku hina comrade Sai Makaringi hi mhaka ya clause leyi ni nga yi khota laha henhla va kumeke va nga yini va ya va ward candidate ya ANC ene ku hava la nga ta phikizana na swona so a hi swi twisiseni ku antswa swilo leswi ene ha swi twisisa ku vanhu van'wana a va sukini ka ANC va lava ku yi di-campaigna na hinkwaswo sweswo mara a hi tshameni henhla ka ti-fact ngopfungopfu vanhu lava kotaka ku hlaya hi nga kumeki hi tala moyeni ni fika ni swilo swi kona switaliweni swi le hansi ni metri swinene i khensile tlhelo rero mi nga ta na rona 23 timinete ntsena ku bela wara ya 12 nongonoko i Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM mina ni khalanga Pet Mathebula n'wina ke nhleka ahe papa mina minjani hi pfukile njhani Bothep hi pfukile na hi kumeka hi ri la xilungwini mativa Bothep ani ku na mhaka n'wana leyi ni nga ku yi voneni laha like I throw boulders ma vona la boulders Bothep a Midrand ku na mkhukhu ya vanhu lovo rholela skoti ti-dustbin na yini va nga tlhelo la ka mkhukhu liya la tlhelo ka doroba la ende boulders ni tisa ku doroba rin'wana rikulu ngopfu Bothep like va yi tirhisiwa rona vanhu va tshembisa na vanhu vo tala la Bothep a nga ta twisisa ku mkhukhu liya vana va se i khale va kha tshama la Bothep va ndleriwe na va nyikiwe na ti-toilet se manje
ma twisisa kwala tlhelo a dorobeni kwala na Boulders a la ta twisisa ku vanhu lava se yi lo pasisiwa ndhawu leya oronjani mona ku tala Botpet ku na tiyindlu ta kahle ende hi le xikarhi ka doroba and then a swi twisisi vanhu lava va nga susa hi masipala kumbe va lava maphorisa oronjani a ni swi twisisi ku kumbe se yi lo pasisiwa ndhawu leyi a maybe mi nga hi vutisela meyara wa Joburg ku swi leswi swi ta njhani swi kumeka swi ri hi ndlela liya and a la Boulders ntsena Botpet loko mo va mi kha mi famba Old Pretoria Road ku na la before a discount nako ku na mkhukhula ende se nge yi pasi Botpet se ku na swihlangi swi nga ku tshama la swi sukela ku la swi ya xikolweni anti government leyi ku aka nkarhi va ta gina va sungise ku yini ku va ta sela loko va ta ku va susa ende se kha ku tswaleriwe na swihlangi ndhawu liya na leswi swin'wana nga ku vutiseni ka swona ku swilo leswi swi kha swi sungula va va kha swi vona ma swi twisisa anti government yi ri yini hona swa so malungu kumbexani sweswi ya prof va nga vula leswaku va tshika vana va dya thyaka loko se va kha va vabya va hi lava ku va tshungurisa va swi koti ku sivela hi swo swin'wana kumbe swa kona sweswo Botpet se i muti laha ma swi vona ku hi le mitini laha se ku ndliwe na tiflet makhalibokisi ve le henhla vanhu lava ma swi twisisi ku tshamiwa mara n'wina mi vilerisa hi yini ngopfu mi vilerisa hi ku mi laha ndhawu kumbe mi vilerisa hi ku va mi vilerisa hi ku mi laha ndhawu kumbe mi vilerisa hi ku va mi thyakisela ndhawu kumbe mi vilerisa hi yini hi vilerisa hi ku masipala ve le ku swi voneni swilo leswi Botpet a nga ha tsakisi laha ku just imagine dorobeni Botpet ku fika ku ndliwa swilo leswi swo taniyani mani kumbe a nga ha tsakisi laha ku ri na ku vanhu va nga tshama laha lava va nga na tindlu laha na xo ku na ku ve le complaineni mara a va ni tshembi ku ve le ku pfunekeni hi ku ndhawu leyi Botpet loko mo hindza yi laha Botpet ni ku languta ku hi ndlela yin'wana ku na swihlangi laha ende hi le kusuhi na patu na movha loko yo huma yi nghena laha kumbe ku tshwa nhazi ndhawu Botpet ni ta kuma swi va mahungu va ku love vanhu va ngani makhalibota swilo leswi swi nga laha Botpet mani ku tleriwa hi ka mkhukhu laha masisi a ku hlayisekangi ni mi twile vataveni ai ya xiyimo xo tika ene va vilela ku mingiseri wa mina na n'wi twa ku a swi n'wi khomi kahle na mina ni vula tani ni ri mfumo wa hina kun'wana wu pfa wu endla xihoxo xo xa ku va mi kuma ku va tsandzeka ku sivela vo va twanana na ku va thivela loko se swilo swi endlekile kumbexani hi laha ku hetelela ku va na xiphiqo kona hi ndlela leyo kambe languta nkarhi mingiseri wa mina i hafu ku bila awara ya 12 ni la ku ya ka tatana Jabo Baloyi tanihi mbulavuleri wa khomixini ya ndzingano wa rimbewu ni twa ku va a ngu lava ku yini voho hi timhaka ta swihehlo swa ku ongeti lava va xisati rimbewu ra xisati ri rhangisiwa mahlweni ku tlula ra va xinuna n'wina va xinuna mi vona swo va ku leswiwani swo swi hetelela swi endla nxungeto wa ku hetelela ku va na ku madzolonga ku ya hi rimbewu xana vona va ri yini mhaka yeleyo kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'weta emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ndzi khensile nkarhi khalanga muingiseri inhlekani leti tinhlakomhaka ta mahungu ya awara ya 1 fikile Mbalula u sola swinene marito ya Nkosazana Dlamini Zuma mavandla hinkwawo lawa ya nga nghenelela minhlawulo ya nyan'waka ya komberiwa ku va na ku kondzelela eka tipolitiki hi minkarhi hinkwayo kasi vurhangeri bya vandla ra ANC byi ta endzela ndyangu wa khanselara loyi a nga dawa mahungu xitalo hi awara ya 1 ka wa vulavula vulavula hi xikolo xa Rivoni after loko mi vulavule hi xikolo xa Kulani ka Magoro ivi ku heta ku nghena muvulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo va kombisa timhaka to va tatisa mukontraktara a Rivoni loko n'hweti ya April yi hela until today i August a ku se ta mukontraktara the only thing va nga xi endla i ku tisa ti-mobile classes na ti-mobile toilet and ku vulavula ntiyiso mali leyi nga spendiwa ka ti-mobile class na ti-mobile hostel loko a yi lo directiwa ya ka project leyi nga kona sweswi ti-building to karhi a ta va ti pfuriwini vana va ka va ti tirhisa mi angula mo ku yini tatana Maringa khalanga muni vula swilo swimbirhi swi tika ngopfu ku dela na xikalavito because a hi swi tivi ku va vulavula va ri ka capacity yini
vanhu lava nga responsible for xikolo xa Rivoni loko mo va fonela mo fika mi nghena mi kuma principal va ta mi byela va ku Department of Education yi se yi thorini mucontractor la nga ta hetisa project leyi yi sele va swi tiva sweswo it's on record va yi tivisini na SGB ya xikolo ya swi tiva so a hi swi tivi ku xikala vito i ta khaso ka ri kwini. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Ntiyiso mingisero mukela lona na FM n'hweti ya Mhawuri i n'hweti leyi yi tivekaka Afrika-Dzonga ku yi va kha yi landzelerisa minkondo na ku xixima vaxisati kambe ke maxiximelo lawo ya tlhahatisa mintlhontlho ka rimbewu lerin'wana ri twa ku ongeti rona rimbewu leriwani ri kandziyeriwa kumbe ri tekeriwa hansi hikokwalaho ka ku va ku ri na rimbewu leri tekeriwaka ehenhla. Afrika-Dzonga ku na xiyenge xa vunkaye ka vumbiwa bya tiko lexi xi nga tumbuluxa commission leyi langutanaka na timhaka ta ndzingano wa rimbewu. Hi yo mhaka hi vitana tatana Jabu Baloyi tanihi mbulavuleri hi lava ku bula na vona la kantsongo hi ta twa ku bona va tiva yini hi swirilo leswi van'wana va swi tisaka ku tikomba ongeti ku na rimbewu rin'wana ri tekeriwa ku henhla ku tlula rin'wana na so leswiwani hi swo swi hetelaka swi tisa nxungeto lowu nga koho kumbe ntlhontlho lowu nga koho la tikweni wa ku va ku lwisaniwa na madzolonga ku ya hi rimbewu. Jabu nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Botpret nhlekani lowunene na ka vayingiseri va Munghana Lonene FM. Meya ni ri xiphiqo xa mina ni ha xi hundla Bujabu na ni kume hungu ra ku ama kandziyi kaya mara sweswo mi ta swi lulamisa loko hi hete bulu ra hina namuntlha mi ringeta ku ya kaya swi onhi nchumu ku ya kandziya kaya a swi onhi nchumu Bujabu a hi ngeneni ka mhaka leyi na hi nga mi rhambela yona very timhaka ta n'hweti leyi ya leyi langutanaka ngopfu ka timhaka ta vaxisati na vamanana yi veka nxungeto eka rimbewu lerin'wana yi tlhe yi tshivelela madzolonga ku ya hi rimbewu hi ku ongeti swi tikomba ku ri na rimbewu leri tekeriwaka nhlokweni ku tlula rin'wana tanihi commission mirini n'we. Botpet a hi ntiyiso lowu nga helela ko va ku vanhu i vanhu na loko hi tirhisana na vona mi ta swi vona ku swin'wana swi boyamela tlherini rin'wanyana hikwalaho ka switandzhaku leswi nga humelela khale. So leswi nga kona hi le ku ringeteni ku ringanisa situation leyi nga kona. That's why na va commission va hi establishini hi va kona hi fana na va public protector na va human rights commission ku hi languta va mani lava tikiseriwaka ku tlula mpimo. Swin'wana swa kona Botpet loko lunghisiwile mina vatwini va xinuna ka Munghana Lonene va ba mavoko loko hi va byela ku parental leave yi kumba na vona hi wine case ka constitutional court. Ni nga vatwini va xinuna loko hi va lwela hi humesa na report hi vulavula na le ka Munghana Lonene na Botpet na Bot Ntshindani hi vulavula hi ku va xinuna na vona lava va tsandzeka ku kuma vana access ya vana vona ka va maintainer kumbe xana van'wanyana mhaka ku vatswari va vana va xisati a nga ha ri kona a va hlangana na commission. Va xinuna lava ya ku police station va fika va hlekiwa loko va biwile va xanisiwa because statistics kombeta ku vanhu vo tala hi vona va dlayaka 13,000 Botpet ya vanhu lava dlayaka hi lembe 10,000 ya vona va xinuna. So hi pfule minyango ya hina ka commission ku a hi va pfuneni mara hi nga rivali ku hi hina va xinuna ku katsa na mina hi mbetelaku va xisati hi xanisaka vana hi endla ku migingiriko leyo tala mara a hinkwenu mara va kona lava swi endlaka swi ya mahlweni. So that's why mi kuma nkarhi wun'wana hi fanele hi protecta vona lava xanisaka ku tlula mpimo mara a hi ri va xinuna va xanisiwa ende va hi twa kahle va yingiseli va xinuna va xanisiwa ende van'wanyana tele ngopfu wa swi vona van'wana hi swi vona na le tikerekeni laha hi fambaka ni ka hi presenta i ku n'wanuna wa yima xikarhi ka vanhu Botpet va n'wi byela ku tshama hansi wa nkoka hi voko i swi vona ku laha ti le ku vuyeni laha. So hi lava ku lunghisa tiko that's why mi kuma ku Botpet a hi fanele hi ti 24 to 28 ta August hi va na hearing ku ri hina Human Rights Commission for Gender Equality CRS Commission hi mhaka ya ti vanhu lava foyinaka van'wana va foyine through Munghana Lonene Phalaphala Thobela FM va ku hi kombela tinamba foni ta Baloyi hi lava ku endla submission hi le ku xanisekeni hi le ku endleka yini hi swi vuyisele ndzhaku va swi vuyisele ndzhaku until September lero un'wana na un'wana leswaku hi la ta tisa
ku va ku ringana loku nga kona because ku ringana loku botpete na ti-company ta contributor ku na leswi nga take a girl child to work tisiwa mahlweni. What about take a boy child to work? I know commission has sent those to take a girl child, take a child to work. That's why I'm going to never manana. Ba contribute. It's a boy, ba umesa blue. It's a girl, a pink. Already me want gender identity. One nyane is so if an anya behavior so. That's why I'm going to the LGBTIQA plus. But I'm scared because I know I can't determine one. So that's why look from the onset botpete. Mitas bona from the onset to look sungula koma bana ba hina ku ringana, iba treta ku ringana, iba lona bona ndlela leyinene, iba amukela swanga isona. Na hina vatswari a hi tiringeteni ku vulavula hi ndlela yo hlonipha vana hi nga tirhisi leswo botpete. I once said this joke n'wanyana ku wa swi tiva loko na ha kula mina a ni suka a hanya nthomo ni ya giyani a ri singa hi milenge. N'wana a byela mutswari ku wa blame vatswari wa wena loko a va ku yisa milenge exikolweni mina ni blame wena. So those are the things that fane swi endlaku botpete ku hi cinca maendlelo na mavulavulelo. Vana lava masiku lama 2000 va fragile ma va tsona ku va nkarhi wun'wana va vulavula na president va ku hi cupcake va ku yini. So hina vatswari loko hi sungula ku hi nga tikiseli vana ku ku na ku cinca tikweni, ku na ku cinca ku humelelaku. Commission yi kona hi le ku ringete se swi lo tirha ku Polokwane botpete already aba Rotterdam uma kona ka Makumeke uma kona aka Ximawusa uma kona ka N'wamankela hi uma kona lava hi vitanaku hi swo twala to khomeka hi sibona ku leswi ta khomeka ti-case le ku winiweni through Munghana Lonene botpete la hi la ku ringeta maphorisa le Giyani just loko no fonela Ridgewell Rikotso i ta vheta dropa hinkwaswo because we have got a wonderful relationship na vona maphorisa le Giyani hi la ku ringeta na maphorisa lamo tala va muroka hinkwavo botpete that's why ku ringana lokuwa ku sungula ka hina ku mina va botpete vulavula njhani mina na Sesi Rose na va tsundzuka ni vulavula njhani na va hlonipha botpete loko va nga ri moyeni na kumbe ni vulavula njhani ku botpete va ri kule kusena kwalano mavulavulele va ri that's why va ku guard your tongue jealously botpete a hi swi koti ku vulavula xin'wana na xin'wanyana kuma ku n'wansa ene ku na leswi botpete hi fanele hi swi vonisaka namuntlha n'wanuna a nga tshama na wansati for 50 years aka nga tirhi mara wansati leti n'wanuna loyi a luza hi ntirho n'wana n'wana ta swi tiva na le tikweni ku n'wanuna loyi i dya wansati loyi those are the things leswi hi fanele swi correctaku na vana va vulavula na vatswari va vona va xinuna hi ndlela yo biha. So kambe Bojabu kwala mi nga kandziya kona i kun'wana ka nkoka wa ku mi vona ongeti ku nga va ku xiphiqo ku ri yini hi ku hina hi la ku bula na waxisati sweswinyana a hi hafu ku bula awara yan'we hi mhaka yaleyo ya ku nala wa n'wansati i n'wansati kulobye kambe ka xifaniso lexi mi nga xi nyika sweswiwani xa ku mina ni ri n'wanuna ni nga tshama na n'wansati a nga tirhi swi nga ri na xiphiqo kambe loko swo jika swi hundzuluka n'wansati ku va hi ya tirhaka n'wanuna a nga tirhi swi va hi ndlela yin'wana swi onhake kwihi na ko hi swi lunghisa njhani? Swi onhakela ku loko hi vulavula Bojabu va ta ka Munghana Lonene va fika va ku women empowerment va xisati kumbe vavasati va teke women empowerment in the wrong way va yisa mutini. Hina hi nga vulavuleli mutini va ka commission a hi vulavulela a mitirhweni ku a hi ringaneni. Sesi Rose na botpete loko va ka va tirha ntirho wun'we va ri na ti-qualification a va khomi pay ya ku ringana environment yi va conducive amakayeni a hi hloniphanini ku leswi hi nga tshamisa swona hi ri family a hi hloniphanini swi ta hi ndlela leyi botpete na loko munhu this issue ya ku wena n'wanuna i ta va nhloko ya muti it's a problem. Loko se swilo swi cincini a swi tirha khale botpete ka ha ri niwa so swi cincini kuma n'wana wa mina i tlha hlayisa mina a xikolweni n'wi yisa exikolweni ni yisa vanhu ku na vanhu van'wana va nga ta ka commission hi ti-complain botpete to vava until ampere ni humese na mihloti va yise vavasati va vona xikolweni vavasati lava sungula ku tirha a ku you are no longer my type a zama ku empowera nsati ku va ta va something a ku loko ni vuyini mina vuyini wena i hetini mhana vana ku ta mina xikolweni because n'wansati a jika ku a ni nge swi koti leswiwa mina you are no longer my type ni ku ene ka salary n'wana n'wana wa swi tiva ka social media that's why mi kuma ku na vutomi bya ka social media nkarhi wun'wanyana loko vanhu vo byi landzelela botpete it's a fake life. It's in the wrong way. That's why say what you want to say, comment on what you want to comment. So once you end like botpete 50-50 abakota ku twisa vanhu vo tala. We're not saying I'm doing it. Namuhla botpete ni taking in Nansati is Rosana. Loko fika ka namuhla ku sweka wena isiku ra wena ni Bojabu va twini ma ku 50-50. That's why kuma van'wana va gina va va na madzolonga mitwini a va koti ku twisisa timhaka ta 50-50. Loko hi hloniphana mindyangwini hi swi tiva ku hi va mani na maphambi ka mi ta swi vona botpete madzolonga mindyangu kambe hi ta swi tiva
hi ta swi tiva ku hi van'wani hi ka hi tirhisa yini a hi tirhisi milawu ya leyi nga kwala tikweni loko hi hloniphana a hi hloniphani hi ku tirhisa milawu ya kwala tikweni milawu yi ri hi 50-50 se I ku ka hi nga hloniphani loko ni ku sweswi namuntlha ku sweka wena. But there's supposed to be an agreement and mi switsundzuka swin'wanyana a ku na nawu South Africa ni vulavula ni nga ti pfinyingi a ku na nawu ka South Africa lowu nga swi pasisiwa ku 50-50 yo ringeta ku ya kona ku na which bill ku na women empowerment and gender equality bill leyi nga kona a yi si va nawu botpet amindyangwini hi fanele hi twanana loko ni na nsati ni swi vona ku mhana vana a va pfukangi kumbexani na swi kota ku sweka a ni sweki loko ni kota ku xava takeaway a ni xavi takeaway mara ku nga vi sindziso va ku hi tiwa ka commission va ku 50-50 munhu i ta ku ba loko a ku bini a ku vavisa kumbe ku va na nkosi va ka commission va ta fika ndzhaku maphorisa ma ta fika ndzhaku because i nge gadi leswi swi humelaka mindyangwini botpet hi ta after the fact na maphorisa va ta after the fact so amindyangwini vanhu a va tirhisi rirhandzu na ntsetselelana na ku tirhisana hi tintswalo va hloniphana va varavisana kahle because van'wana va le ku hluphekeni botpet u kuma ku loko i fika i swi twa xitori xa kona ka valava na vavanuna ka safe space va ku byela bot javu hina hi le ku hluphekeni and mina some of them va khota wena va ku tweka munghana lonene kumbe ka radio n'wana esedeni no that's not leswi swi vurisaka swona fane tshame i correcta loko i correcta kuma and va swi tiva kahle ku hi swi vurise ku yini mara n'wana n'wana i lava le la bibeleni botpet munhu i ta khota tivhese leti ti favora ku yena hinkwako swi kona loko defenda hinkwako mara a hi vuli swona hina hi ri va ka commission a hi yimeleli vaxisati hi yimelela vanhu hinkwavo va South Africa hi timfanelo ta vona that's why kuma ku loko va xinuna va ta hi timhaka ta maintenance van'wanyana va luze mintirho botpet va fostera ku maintainer hi va byela ku lo wa xisati lo a maintain and vana va yi twisisa maintenance botpet va xisati va maintainisa mina na n'wina botpet ku fanele ku pfuriwa account ya joint leyi na yena wa xisati a humesaka with the equal amount ka account leya loko ri 4,000 na yena a humese 4,000 va ta kota ku twisisa ku maintenance that's why kuma ku na loko va interpreta ti-maintenance ti-magistrate tin'wanyana va kota ku va tikisela wa xinuna and loko va tikisela hi ndlela le commission yi kona polokwane botpet yi kona Mpumalanga yi kona head office tilwara ta hina ti yime ku lunga ku va pfuna vo tala vele ku van'wanyana a va nga access na vana va xinuna so swi va access swin'wana na swin'wana va ri hoyi commission because va swi twe kahle and va khoto hi tlhe hi monitora ti-case ta kona va ti wina va ku a ni nga swi tivi va tiva a ni ri na depression a ni lava ku ti dlaya hi ri hi yimelela vanhu hinkwavo mara timfanelo ta vaxisati na ta vana vanhwanyana a ti yi mahlweni because hi vona va tshikeriwa ku tlula mpimo a hi hetseleni Bujavu hi sonta commission ya ndingano wa rimbewu ya nyikiwa nkarhi wa ku vulavula ka tinhlengeletano ta muxaka lowu hi sonta ku tlangeriwa siku ra vaxisati ra manana Afrika-Dzonga loko i ri Limpopo va ta va ri le Phalale loko i ri a Mpumalanga va ta va ri a Jincourt xivutiso hi lexi i ku loko mi kha mi vulavula laha mi fika mi ku yini ka siku ro fana na ra Mundzuku leri ri va ku ri kha ri langutane na vona vaxisati na vamanana xo sungula i ku amukela ku xaniseka vaxisati xa vumbirhi i ku meka xoku hi va byela ku amintirhweni va hlangana na ku xanisiwa swa le masangwini ku swa humelela i ti-intimidation bullying commission minyangu yi pfulekini va nga reporta ti-case anonymously xa vunharhu i ku va byela ku vaxisati within right yin'wana na yin'wanyana ku na responsibility ne le henhla ka vona ku na matiendlelo ya vona because mi ta kuma n'wanuna a nga swi koti ku provoke a va provoke vavanuna vo tala botpet let's be honest yo tsandzeka ku responda to reacta towards the end kuma it gina yi tlhandleke voko vavanuna vo tala va introverted a va koti ku vulavula botpet because hi leswi society nga va dyondza swona ku miyela i funda mati and then kuma ku van'wana va talela loko va vulavula so hi humesa ti-message teto loko a hi hloniphaneni hi because loko i empowered i ri n'wansati i nga na ta n'wi kombeta botpet entirhweni ku se we are in charge ku phethe mina lesweswi ni nga ta ku kombeta Peter a nga nchumu no it doesn't work like that work as a colleagues in a conducive environment hi leswi va byela ku swona ku minyango ya commission yi pfulekini not ya hina ntsena ya human rights commission public protector na tin'wana tihuvo leti ti nga tiyimela na va CR rights commission ku loko va lava ku pfuniwa a va hi leswi va twisaka swona that's why hi message leyi va nyika ku vona ntsena ku hava beyond that hi ta ni yisa swilo a parlamente hi ta va nyika ti-recommendation hi ta make sure the government department implement sweswi hi lava ku hold accountable timhaka ta GBVF throughout the country ti-department hinkwato ta justice cluster swi vulaka ku laha mi nga yima kona Bujavu tanihi commission ya ndingano wa rimbewu mi nga swi vula handle ka ku chava
ku lahlekisa rixaka ku hava vumbhoni bya leswaku tanihi commission mi yimelela rimbewu ro karhi ku tlula ro karhi. ni tsandza ku tipfinyinga ni nga driver mundzuku botphete swo tsandza ni ya kaya mhaka ntirho a ni ta ya kaya mundzuku ni va kombeta ku hi mpela ku hava sweswo hi yimelela hinkwavo botphete a kaya na ya botphete danki inkomo njhamu hlayisekani inkomo hi sweswo mingisi ro Munghana Lonene FM akomba ndlela 0860002543 hi buleni vakanye lani ni amukela un'wana na un'wana loko hi vuya hi hafu ku bila awara ya n'wana ta va ni kha ni amukela vaxisati ntsena sweswi ni lava un'wana na un'wana la nga kona nomboro i 0860002543 mi ri yini n'wina loko hi kha hi languta ka sikunkulu ra ku tlangeriwa ka siku ra vamanana siku ra vaxisati hi ndlela yeleyo mi ri yini swo mi angula mukwini n'wina mi vona ongeti ku na vaxisati timfanelo ta vona ti tekeriwa nhlokweni ku tlula ta vaxinuna loko mi ta mi twe budyavu ke swa ha ri swona mihleketeni ya n'wina sweswoleswo a hi mi twenini wo sungula hi loyi ni hlekani Tikani mpfukini botphete hi pfukile hi nga vona bot hi pfukini xikhulu xa mina botphete mo ni kombisa ku lava ringana ra rimbewu va yima ngopfu na vavasati botphete kumani nkarhi mi ya laha ka magistrate tani ka xikombiso hi le Giyani ku hina hi tshama la Giyani mi ya laha ku endliwaka ti-protection order loko n'wansati a nga ha lavi nuna kha a rhandza na munhu i tsutsuma laha ku endla protection order hi na abusiwa hi na biwa ene hi swona sweswo ene lahaya ka ti-protection order letiya va vhe va tsala loko mu ku a hi swona mi vula yini hi ku i va kha vula swona ku wa xanisiwa mi la ku n'wi kaneta loko ri karhi loko xanisiweni mon kombisa a ni like botphete ku vula swilo hi nomo a swi vuli ku hi swona a ni ku fanele ku va na investigation ku va na evidence hi ko mi nga ta ni endlela protection order so tani ka xikombiso botphete na community mi kombisini mi ku hi nge xanisiwi munhu hi ri na ti-next door hi nge xanisiwi ku ri na vanhu daveziti hi nge xanisiwi ku na ti-tribal ku na ti-social worker lomu ka ti-community ta hina yi kona like ini muyexe hina yo social worker mhlavele mi kosa social worker even ka Tom hina ti-social worker ndhawu leyi hinkwayo se swi fanele swi sungula lahaya swi tiva hi community ku n'wansati wo karhi i le ku xanisiweni mara vavasati hi xitalo mfumo wu yima ngona n'wansati loko i nga ha lavi nuna i tsutsumela laha Giyani a fika ku a ku yena na protection order kasi la ku hlongola nuna ebuteti a nga ha n'wi lavi se i nandzu na kasi loko munhu a nga ha n'wi lavi munhu i nandzu ni byeli ku a wa ha ni lavi nga ni yisi maphoriseni ri hanana hi ku that's why loko wo kumi ri ha chumu la nhlokweni laha ebotphete xikhulu xa mina ni mi byela leswi hanyiwaka loko wo kumi ri ha chumu i ta dzumi khitengisiwa ndhawu leyi hinkwayo loko wo kumi i nga koti ku ti vulavulela i ta ya sayina protection order se leswi nga endliweni laha Giyani laha ka mi ye ebotphete mi fika mi yingisela laha swi ndliwa kwini ta kota ku ya ni ya yingisela swi ndliwa kwini I'm to office leya I'm no if nga ndlixa I'm no office number 24 laya la ka magistrate la ka magistrate mo mi lava laha ka the domestic violence na the protection swi ndliwa kwalaya botphete loko munhu a hlomisa n'wanuna a nga ha lavi nuna wa yena a nga ndlangi nchumu nuna i tsutsuma laha a ku ni tandlela the protection order so wo fana na hina zangi cheka ku okay before ni tsalela protection order go to the neighboring lava va makhelwana kambe a ni swi nga endla va makhelwana va nga swi tivi kambe va nga swi tivi ku mamile ku n'wi xaniseni munhu loyi a lavaka ku huma ka n'wina swa endleka va nga swi tivi ku a ni swi tlha swi vuriwa ku a swi ndliwi minkama yin'wana timhaka leti ta ku xanisana a ti ndliwi vanhwini ti ndliwa andzeni ka tindlu se munhu va nge swi tivi hinkwavo swa endleka na sweswo botphete vavasati va vulavula and then vaakatiko that's why a xiphoriseni hi ku a hi lonjeni CPF hi ndlela ku CPF they are the one lava tshamaka na vaakatiko se va tiva ku edihlungwana i hanyisa ku yini ma swi vona se that's why hi ku se va nga hi ku ya hi n'wina va nga hi va endla protection order a va mi byeli kunene kwana ha ku lavi va famba na ku xin'wana xa ku heta botphete na loko ku yiwa le ka ti-protection order leyi
lava protection order ava rhumeli valavisisi va ta in muyexo ka mapayeni va ta vutisa byi hanya njhani va vutisa like na police station ka miyesi swo swa ku taniya mara xa ku hetelela botped ku vavanuna ve le ku abuziweni va chava ku vulavula. That is that xikulu xa mina. Number 3 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina na buti edi a hi twananini ku a va nyikanga vumbhoni bya ku komba ku commission yi yimelela va xisati volovula ntsele ti protection order le ka commission te le ka ndhawu leya vululami amkeleni n'wana mingisirelo nhleka butped minjhani butped buta mina hi pfukile n'wana minjhani hi pfukile butped a khensa ya timhaka ta budjavu matani va twile swinene va vulavule ti-facts mara challenge butped sweswiwani a i ku ri i vomhani vangani lava yingiselaku mavona ku va kota ku twisisa ku ri loko va ku ri ku na equality a ku laveki ku va mata ku saprisiwa mata rimbewu mata ro karhi loko ma langutisa ko tala butped mata lo mabyaleni butped vo papa mata raxa mata va ri mabyaleni loko mo va confront mata mi va vutisa ku ri ku humelela yini na va ta mi hlamusela ku ri ku na tinsuna lo mitini wala a va ti endli butped mara loko ku ri swilo leswiwani mata a swi hlayiwa time after time ku vo mani na vona mata va swi tekela a tinhlokweni ni tshemba ku butped ti-domestic killings a ti ta hunguteka na tona kambe loko mi ku a swi fane swi hlayiwa ko tala na ko tala mi vula njhani hi ku hi nga kota ku endla ku fika ku karhi a hi swona hi nge swi koti ku hi nghena hi muti ku a hi yeni pfulelani Munghana Lonene namuntlha kambe hi ta kota ku swi endla hina swi le ka n'wina tani hi vaaki ku namuntlha ma teka xiboho xa ku pfulela Munghana Lonene ku mi ta kota ku twa timhaka na hi laha van'wani va vulavulaka ha kona namuntlha butped mara loko ri veni ma wo langutisa ngopfu butped timhaka ta ku xanisiwa ka vaxisati butped na vana swi preachiwa ngopfu mata i nga ku ri vavanuna mata va vekiwe tlhelo a swi vulavuriwa ngopfu leswi ya butped swi vulavuriwa ngopfu swinene ku tlula pain leyi nga na lava xinuna kambe swin'wana veri hina va xinuna ho ti endla hi ku hi va ma ti endla hi ku a hi boxi a hi vuli loko hi ri ku xanisiweni hi va mafanata ya butped na mi twisisa butped swinene ma vona butped vavasati mata va swi kota ma vona ku swi expose vavanuna butped mata va chava like example va chava yini vo nyuma butped ku ri no ku ri na biwa mata hi n'wansati butped mata vo nyuma se loko i nga rili i fela dzobyeni i nge kombeteli van'wana tintiho hi ku a va hi pfuni a va hi tekeli nhlokweni a va ndlini ku ve a wu rili nako a ni swi tivi ku loko va nyuma vavasati kumbe va nyuma vavanuna kulobye swi vula ku nala wa vavanuna i vavanuna loko ri ku hi n'we mi va hlekaka kalaka wa biwa kasi butped let's sweswiwani butped ntuli ma a hlamusela mata xitori xa yena butped it's out of pain ivi loko mata a vuya le kaya butped mata confrontation leyi nga ta va kona mata ka yena mata na mhana ku sweka wala a yi tivi butped swa vava lo mitini butped a yi hansi butped but men are crying butped va ri ka problem swinene ko va ku ri nakona butped mata loko ri veni ku a hi kota ku ri ku va na transparency ma vona ku ri vavanuna mata va va open ku vula ka n'wina ma vona ku ri va chava yini ku vulavula mata hi kota ku kuma ti-statistics ta straight ma vona ku ri okay loko ri veni ku ri na vaxisati lava safaraka mata ku ri under this kind of a pain vavanuna a vona ke mata hi vangani na butped miti leyiwani butped ta vuya nemetweni papa nemetweni buto mina khetsa lo swinene tlhelo rero timinete tinharhu na hafu ku nga si va awara ya 13 awara ya 13 mahungu ya misava na rhulani mzamani hi ku tisela nongona ku Afrika wa vulavula nhlekani ya Afrika-Dzonga ku ri nga yingisela wu ri kona khetsa swinene ku hlawula xitichi lexi ku va hi famba swin'we ka nhlekani lowu nongona ku Afrika wa vulavula wu va kona musumbunuko ku fika ravuntlhanu awara ya 12 ku fika awara ya 2 nhlekani wa Xikwembu n'wana miyingiseri loyi nhleka aye bopet buto mina minjani pfukile mikwini n'wina
yini abalava buti khensa swinene ma ku khensa mina hi la ku vulavula hi yona yaleyo la ku dlamba hi yona leyi nga ku vulavuriweni Buttphethe ni va twini Butjaha lexi xi ni tsakisaka hi vona va vulavule kahle ngopfu ku ri ti-right leti ti nga kona kumbe timfanelo leti nga kona va ka mhani va fika va ti teka hi matimba ngopfu hi swona leswi swi endlaku leswaku namuntlha sweswi tiko ra South Africa ri ri ku xanisekini hi xingungumani lexa ku dlayana vanhu loko hi ya hina vavanuna ya ku ripoteni a hi tekeliwi nhlokweni Buttphethe ku mi byela ntiyiso a hi tekeliwi nhlokweni va tlhela va vulavula swa ku tala leswaku hawa famba langutana na nsati wa wena kona kwale ti-police station kwala hi hleketaku ku hi ya pfuneka kona leswi hi pfuna hi na vavanuna va na enga daswa ni vona swilo leswi swi nga ku endlekeni swi nge pfuki swi helini just because of ti-right leti ti nga kona Buttphethe ti tele mpimo a hi sunguriseni kwalano hi ku mhakankulu namuntlha a ku ri yaleyo ya ku ku na van'wani va twaku ongeti loko hi kha hi kongoma ka siku leri ra sonta ku na rimbewu rin'wana ri tekeriwa ku henhla ku tlula rin'wana laha i rimbewu ra xisati ri tekeriwa ku henhla ku tlula ra xinuna swi vula kun'we loko mi kha mu tirhesi ti tele ngopfu mi hlamula xivutiso lexi xa hina hi ku yini hi ku kombisa ku i ntiyiso ku ya hi n'wina ku tekeriwa ngopfu va xisati ku tlula va xinuna i ntiyiso wo hetelelo walowo Buttphethe va xisati va fike va overtake va xinuna ku tlula na mpimo leswi sweswi swi nga ha controlekiki hi swona swi endlaku leswaku mafu lamaya ma tala ende mi nge heli Buttphethe just because vavasati sweswiwani va tikuma sweswiwani va ri na matimba hikwalaho ka ku yimeleliwa ngopfu hi ti-right letiya ende mina ni ri n'wanuna ni ri so na mina ni ri ku xanisekeni vavanuna hi le ku xanisekeni vanhu va le ku biweni ntiyiso Buttphethe la mintini leyi mi hi vonaku vanhu va le ku kambe loko ku ri ku ma biwa kasi hikokwalaho ka yini mi nga yimisi voko mi ku hi khala nga phela hina ha biwa ni pfuneni yoloyo a mi byelaku yoloyo mi n'wi byelaka ku ha hi ndoda vana n'wanuna n'we mi byela mi va nga mi byela vanhu vo ka va nga ri vona vanhu lava nga vona va nge vuli sweswo hi yo mhaka na Butjaha la va kombisile ku loko mo fika a police station mi hlangana na xiyimo xo xa muxaka wolowo wa ku va vanhu va vonaka ongeti va mi hleka ma pfumeleriwa ku va mi hundzisa mhaka leyi mi yisa ka swiyenge swo fana na khomixini ya ndzingano wa rimbewu ni ngo ka ri nga vuli mina loyi ni nga ku vulavuliweni swi ni humelelini ni tikuma ni kha ni menthisi ni kha ni chajiwa timali hi magistrate ku ri kini a ni na nandzu a ni teki mali bya Buttphethe ivi mi ndla yini hi swona mi ndla yini hi swona loko mi kha mi swi twa ku swilo leswiwani ha swona ni kandziyeliwini mali yi tekiwini Buttphethe ku hava lexi ni nga xi endla magistrate a yima henhla ka mina ni ri hava nandzu ni na ti-proof hinkwato ta ku mali mina na rhumela mara ni kandziyeliwini chajiwini voniwe nandzu swi vula yini sweswo Buttphethe ni nga ri na nandzu ehenhla ka sweswo mi ri ku sapoteni everyman se ni mi tweli nkarhi wo nga ni vondoka a na ha ta vutisa ku ya mahlweni kambe a hi gimeteni kwalano ku fika sweswi awara yan'wana henhla ka nhlokomhangu misava hi lawa na Rhulani Mzamani hlekani eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani Tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Rhulani Mzamani ndza khensa nkarhi nakambe khalanga lawe mahungu ya wara yan'we muyingiseri nhlekani hungu leri nga rhanga ri fambisana na nhlawulo matsalaninkulu wa vandla ra ANC fikile Mbalula u sorile swinene marito ya xirho xa huvonkulu ya vandla Nkosazana Dlamini-Zuma endhawu ko hehla eka mburisano wa podcast leswaku holobye wa timhaka ta matiko mambe Ronald Lamola na Mbalula va xavile tivhoti loko ka hayiwa eka tinhlengeletano to hlawula vurhangerinkulu bya vandla ra ANC hi lembe ra 2017 na lembe ra 2022 loko a burisana na vateki va mahungu ku nga se va na nhlengeletano ya huvonkulu
huvonkulu ya vandla ra ANC namuntlha eBoksburg vuxa bya dorobankulu ra Johannesburg. Balula u kombisile leswaku hikokwalaho ka yini kumbe u vule leswaku hikokwalaho ka yini Dlamini Zuma a nga yisangi mhaka eka komiti ya matikhomelo ya vandla. Comrade Nkosazana Dlamini Zuma is the leader of this National Executive Committee, and you wouldn't expect such erratic actions from a part. You will expect that a person of a standing will have raised the matters formally in the organization and allow the Integrity Commission to deal with those matters. When you denigrate and deal with the integrity of an individual and also in public, there is a choice in the context of the South African Constitution that the matters must be settled in court. Holobye wa mimfumo ya miganga Vele Nkosini Hlabisa u komberile mavandla hinkwawo lawa ya nga nghenelela minhlawulo ya mimfumo ya miganga ya nyan'waka ku va na ku kondzelelana hi minkarhi hinkwayo. U sorile ku dlawa ka khanselara wa Ward 17 wa vandla ra ANC eka masipala wa eThekwini Sibusiso Khekhe Khwela loyi a nga balisiwa lova eClearwater vupela dyambu bya Durban tolo. We really feel very sad when we see a public representative gunned down because these are family members. Some of them are parents, some of them are brothers, uncles, sisters, mothers. It is very sad when they die simply because they availed themselves as public representatives. I am confident police will do all it takes to bring to book the culprits, and we would want to see the harshest treatment given to people who are engaged on political killings. Swaritano vurhangeri bya vandla ra ANC xifundzhenitsongo xa eThekwini byi ta endzela ndyangu wa Khwela namuntlha. Ku languteka mahungu ya n'wana maphorisa exifundzeninkulu xa Limpopo ya kumile mafole yo ka ya nga ri nawini yo durha ku hundza 50 wa magidi wa tirhandi emugangeni wa Mavopani handle ka le Beaconsfield. Muvulavuleri wa maphorisa Malisela Ledwaba u vula leswaku vakhandziyi vambirhi va hlanurile swirhendze no sukela movha loko va yimisiwa hi maphorisa. Ledwaba u ri mapfhumba yo hlotana na vaehleketeleriwa lavambirhi ya le ku yeni mahlweni. When the police activated the blue lights of the marked patrol vehicle, two Hilux buggies sped off while the Mercedes-Benz Vito was stopped. Two male suspects abandoned the vehicle and fled on foot. Ku languteka hungu ra ku hetelela varhangeri va machudeni ya Yunivhesiti ya Thekinoloji ya Cape Peninsula va le ka nhlengeletano ya vanhu vo tala loko ka hayiwa eka pfhumba leri nga kunguhatiwa ro hisa tsalwa ra swikoxo eka vufambisi. Huvonkulu yo yimela machudeni vula leswaku ya vilela mayelana swiyimo swa ku hlakala ka tindhawu ta vutshamo ku hlwela ku humesa ka mbuyelo wa tidyondzo na switifiketi. President wa machudeni Liyabonga Gele u ri xiyimo se xa vilerisa swinene. To address issues pertaining student issues that have been addressed for quite some time but no response, and that has to do with the issuing of qualification and transcript for NSFAS funded students that were affected by the accommodation cap. That also includes the financial recovery plan for 2027. Ku langutana kambe hungu leri nga rhanga matsalankulu wa ANC fikile Mbalula sorile swinene marito ya xirho xa huvonkulu ya vandla Nkosazana Dlamini Zuma. Mahungu yan'wana ya ta landzela ya awara ya 2 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Rhulani Mzamani. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela.
n'hweti leyi ya Mhawuri munghana lonene FM yi emahlweni yi endla ku hambana emugangeni ya hina. Hlangana na hina hi Mgqivela wa ti 8 ta Mhawuri 2026 loko hi nyikela yindlu yintshwa eka un'wana wa miti leyi hlaseriweke hi ndhambi hi n'hweti ya Sunguti. Yindlu ya kuwile hi hela kambe hi lava mpfuno wa n'wina leswaku yindlu leyi yi va kaya. Swi nga leswi hi kombela van'wamabindzu mihlangano yo hambanahambana hambi ku ri mani na mani ku nyikela switirhisiwa swintshwa leswi katsaka fenichara, tiketlele, mapani, mibedwa, swo ndlalela na swin'wana switirhisiwa swa nkoka swa le kaya. Loko u navela ku va xiphemu xa ntirho lowu cinca vutomi bya vandyangu lowu u nga tihlanganisa na hina eka nomboro ya 015-290-0063. U nga kayeli loko vahaxi va wena The Quintanizer xikwembu xa radio na Maforce Try by Force va ku haxela nongonoko wa timbizi ta Xitsonga thwi kusuka eMbawula hi awara ya 12 na nhlekani ku fika awara ya 3 ni ndzhenga. A hi vuyiseleni ku tshemba hi ri swin'we hi aka vutomi nakambe hi endla ku cinca loku nga heriki. Pet na muhumelerisi na vatwa papa valava le ku vulavuleni kwalani ku endeni n'wanuna loko o va a nga tirhi n'wansati a nge swi koti ku tshama na yena, mara loko ri n'wansati a nga tirhi wa swi kota ku tshama na n'wanuna 50 years hinkwayo. Ene va tiyisini swi tano vhele hikuva loko va tshama na mina ni nga tirhi mina ni kota ku endla mintirho ya laha ndlwini hinkwayo, mara munhu wa xinuna loko o va a nga tirhi a nga swi koti ku endla mintirho ya laha ndlwini hinkwayo. So loko o va a ri ndlwini a nga ri ku tirheni papa yaloye, and then swi vona nga ku loko a hlantswa swibye nga ku wa hlukumezeka. So that is why swi mi vona swi ri tano. Hina vavasati hina vanhu van'wana vo tiyisela Pet, ha tiyisela swinene, i endla everything, i hlantswa, i sweka, loko a vuya laha ndlwini a kuma swilo swi ri right. Mara loko va ku ri mina ni ri ku tirheni n'wanuna a nga ri ku tirheni laha ndlwini a nge yi endli mintirho ya laha ndlwini mhaka ku i ta ku mina ni munhu wa xinuna a nge swi koti ku endla 1 2 3. That is why hina hi kota ku tshama 50 years na vona va papa lava. Inkomu wasati wa Nhlekani Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene. Wansati hikanene i nala eka wansati nkulu. Loko hi languta hi ku ya hi xina mhaka ya ntshengwe i ndhavuko, nakona a ku ri na leswi va nga swi vona lava nga swi tshula hi ndlela leyaku wasati wa hlamba en'hwetini, wasati wa veleka leswi n'wi khomaka tin'hweti a nga si endzela nuna wakwe ka ha kurisiwa n'wana. Munhu wa xinuna a nge tiyiseli ku fikisa malembe ya 3 n'wana loyi a ha kula kumbe ku yimela mhani loyi leswi a nga ku hlambeni ku aza a vuyelela ka vuyena, hi leswi n'wanuna a nga nikisiwa swona. Se xiphiqo xi sungula kwalaya ka ku se hina vavasati ha sungula ku lwa hi lwela nuna loyi ku a nge swi koti ku swi tshamela hambiloko ku ri ku mhani loyi a nga tisiwi eka ximfumo, mara vuxaka ehandle byi va byi ri kona. Hi leswi mina swi vonisaka swona Khalanga. Inkomu. Awa hlikani Bophete hawa na khensa mani na khensa kumbe mi hi kumeli Bodjave va ta hi byela leswi hi fanekele ku hanyisiwa swona hi ku masiku na minkarhi a swi tikomba u nga ri hawa hi pela ko va na rimbewu ro kala leri yimeleriwaka, mara na mina ni un'wana loyi a ni nga va koti Bodjave loko va nghena moyeni va hlamuseta hi mhaka a ni twa u nga ri va yimelela sayiti ro karhi ntsena, mara ka siku ra namuntlha hayi va yi va swi basisa swi twakarile mbi ku ri mina se ni tsakile. A ni munhu loyi kuma leswaku hawa a ni nga yi na moya wa ku va landzelela Bodjave, a ni twa u nga ri va famba hi sayiti ra ximatsi ntsena. Na khensa Bophete i xikalavitu. Nhlekani ka Afrika wa vulavula Bophete na muhumelerisi Eric Cintani. Bophete ka sweswi swi loko ni saleni va na experience ya swona and then mara swi nga endlekeli mi swi endleka a next door ya mina papa loyi a tirha loko se ntirho wo hela a ku tshamela ku na nyimpi. So mina ni sweswi a ni munhu wo nghena swilo swa vamaki, so siku rin'wana vusiku ni twa kha ku rila n'wansati na vana. So loko ni ya layani ni ya twa ku va tlisa yini loko kuma ku papa loyiwani i pfulele gasi i pfale na mukhukhu lowu tshova mukhukhu lowani ni xipedi ni kuma ku pfulele gasi ni tima gasi. Se na va vutisa ku swi endlisa ku yini lexi a nga ni byela xona no ni byela ku u sukanele le ntirho 2 years back la muti loyi a na ha tekiwe se papa. Bophete ni tshame hansi ni solva mhaka ma switwa ze rixa na ha solva n'wansati a tsandzeka ku ta kombela ku la nuna wa mina ni khomeli so loko swi fokuleyisa. Khalanga i nhlekani Bodjave va vulavurile Bophete
mara swilo leswi Buttpet swi ringani vavanuna va kandziyeriwa hi le mintirhweni le makaya hi kwina mintirhweni Buttpet sweswi hambi kwala ka Munghana Lonene loko reverse lori va ku ta chichiwe swi swo karhi laha mi nga ta swi vona kun'weni vavasati a mi ringa ku va vitiwa n'wina ncindano mi chicha vavasati lava nga va thekisiwa xisweswo mintirho hinkwayo ku tani Buttpet le makaya ka tika ikomu Meya Ramanana Thandi Zitha u rhamba vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati ku katsa na netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July eGiyani Stadium hi Mugqivela na Sonto kutani yi ta fika emakumu hi ku hela ka August 2026. Mabodhlele na switlhavani a swi laveki a yeni ya hungasa. Vuxokoxoko tihlanganiseni na Steven Mabunda eka 083 404 0434 Petros Mashinza eka 063 628 5835. We are a municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrive for economic growth. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani. sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nangana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela ni fanekele ni bula na lowa ntukulu Kgoshi Mokoena sweswi kambe ke swi komba va ha ri na swin'wana swi nga va kavanyeta kambe na u ta twa n'we hi va xinuna ku na hambi hi nga yi hundzisela mahlweni hi yisa ka vhiki leri taku hi Musumbunuku mbulavulo luwa wa hina hi ndlela yoyoleyo na Kgoshi Mokoena kambe ke MEC ta bula na vona sweswi 20 timinete ku pela awara ya n'we hi lava ku ta ku hi twa ku va ri yini vona ka rixaka loko ri kha ri tlangela ku va vafana va vuya ku dyeni ka vuswa a ni ku na leswiya swa ku hayi leswiya swi nga vuriwa hi sesi lava va ku hi tlangela rimhandzi hayi lava va ku hayi rimhandzi se a Bushbuckridge ku va ku ri ntirho wukulu lowuwani loko vanhu va vuya ngomeni se ta va kha hi bula na vona MEC hi twa ku va angula va ka yini kambe hambiswiritano a hi ku timingisero mina 0860002543 sweswi na teka un'wana na un'wana va xisati ni ta vulavula na vona ntsena loko hi vuya aka tlhonga ta mahungu ya misava ya awara ya n'we laha hi ngeteri nala wa n'wansati i n'wansati kulobye se hi la ku ta twa n'we ku n'wamiri yini eka timhaka leti hi bulaka hi tona sonta lowu ya ka wona i siku ra ku tlangela siku ra vamanana ra vaxisati ku ringeta ku ringanisa hoyi leyi nga va kona malembe ndzhaku xana wena laha u nga kona u vona ka xiyimo xa njhani kumbe na we i vona ka ha ri mhaka yaliya ya ku ko ya mahlweni ku seketeriwa kumbe ku tiyisisiwa timfanelo ta vaxisati ta vamanana ehenhleni ka timfanelo ta vaxinuna ke xivutiso lexi ni vutisaka xona a hi tekeni mingiserelo nhlekani Buttpet papa mina yeso karhi ho pfukile hi pfukile hi nga vona but awa hi pfukile a kenso alembeni ku na n'hweti leyi nga dedicatiwa ya ku i Women's Month ku va na n'hweti yi nga dedicatiwa ya ku i Youth Month ku va na siku leri nga dedicatiwa kwala lembeni va ku i siku ra vamhani Mother's Day then loko swi ta ka Father's Day siku ra koho ri fanekele ri kotlana na vantshwa ri kotlanisa na swa vantshwa loko ku ri Mother's Day a va navelela vamhani va naveleriwa mara loko se ku ri Father's Day i-compliment ta koho mi to twa ku happy Father's Day to the responsible father out there kasi papa i papa by responsibility or i papa by blood so but moni yini ni no hleketa ku sweswo ni nga swi vulavula mani twa ku mihleketo ya mehe yi ya kwini why hi fanekele hi ri na n'hweti hinkwayo hi dedicatela i n'hweti ya vamhani ku nga ri na n'hweti ya vatatana naswona ku sungule kwini ku onhaka masiku hinkwawo ku tshama ku vulavuriwa hi va women empowerment hence vavanuna va ku va fa va fela va commit ti-suicide va dlina va dlaya vana na vatswari we don't have support so swi ni ta swi vula without a shadow of doubt so kambe a hi na support njhani van'wani va ri hi nga va na support njhani hi ku hi suka hina a hi ri henhla ku tlula vaxisati se ve le ku ringeteni ku tlakula vavasati ku va fika
la hina hi nga kona mi vula ku volo fika se no hindza va hindzile la hina hi nga kona va hindze khale kwalani Bootpet. Then ni twe Bujavu va vulavula hi swin'wana swi ni tsakisa na mina ni nga va not ku a ni nga va rhandzi as individual a ni nga va rhandzi vuhleri bya vona mara namuntlha hambi kona laha nga ha va tsundzuxa nyana ku maendlelo yan'wa ya hi khomi kahle namuntlha a va ri fair va kota ku hlamusela ku ti-right hi vulavula hi yini 50-50 hi vulavula hi yini okay vavasati va swi kota ku ku byela hi 50-50 only when it suits them mara when it comes to financial support a yi tirhi 50-50 ka vavasati ku khotiwa na verse ku ri ku n'wanuna hi enhloko ya muti ma swi vona so a hi swona hi swona se avo khota vo vula leswi nga swona no vula ku mara ku se hi la ku hoxa bibele se hi hlamula leswi swi nga xiswoho ka vona va ta ku se ha va tshikilela a swi heleli kwalani phela ma swi vona swin'wana swa vula ku bibele swa vula ku n'wansati i languteriwa ku va wa njhani ma swi vona so mehe swilo swa le South Africa na vavasati swi talele ngopfu swi talele tlhelo rin'we it's only one sided emintirhweni ko va ina na mehe ko va vulavisisi bya mehe lebyi ni nga byi endla a ni ri byi valid mara ni vona ka tiphosini ta le henhla mehe ku tele vavasati kumbe moni ku ka va ri yini ka government a ni nga la ku sula hi Xitsonga a na ku sula hi Xitsonga ka tindzawulo ta mfumo hi ku hambanahambana ka tona kumbe leti ni nga tshama ni tikuma ni ri ka tona ni vona vanhu va ku tala lava nga le ka tiposition ta le henhla ku ri vanhu va xisati ma swi vona so kahle hayi loko a swi susumetiwi hi ku i khale n'wina va xinuna ka mi fambisa se ku nyikiwa nyana nkarhi na vaxisati na vo va fambisa whatever the case Bootpet it might be that then swin'wana leswi nga hlohlotelaka swilo leswi hi leswi swa ku wa thithi umfazi wa thithi umbokota swi huma kwini why swi nga ri kona swa ku wa thithi ndoda wa thithi ingala ebovisi ma swona ku swi na vubayasinyana swilo swa koho kahle so it's unfortunately a hi nge swi koti ku va hi swi vulavula hi twiwa mara vavanuna va khome ndzima kambe loko mi ku hi nge koti ku vulavula hi twiwa mi vula yini ni vula ku ri ku va kota ku sweswi hi ku a South Africa mehe ni nge swi koti me ni ri one a South Africa as a n'wanuna ni na right ya ku na hina hi ri vavanuna hi va na n'hweti ya hina leyi nga dedicateriwa a lembeni wa ku i n'hweti ya vatatana hi va na siku ra hina special ri nga vika why hi mixiwa na vantshwa nkarhi wun'wana kuma ku a ni ri leya Father's Day yo tala ku kotlana na hi mhaka ya ku va a ni Father's Day a ko va siku ri ngo lovekiwa thwi kama n'wana va ta ku byela ku i ku hela ka vhiki ko sungula kumbe ku hela ka i sonto wo sungula kumbe yini sweswo swa ku taniya se a swo fika swi va siku ku fana na khisimusi ku nga vekiwa siku va ku 25 hi xipolitiki a ni ta ku yeleyo I withdraw but leswi swi vulaku hi ku komisa vavanuna va khome ndzima emitini va khome ndzima emintirhweni va khome ndzima a South Africa loko mami ya pfula case va biwa vavanuna a va hembi vavanuna lava nghenaka kwalani loko mami ya pfula loko sweswi vo twa ku n'wansati i biwini va ta tsutsumisa swin'wana swa ku chavisa mara wo famba a ni tshama ni ya pfula case mi ta ni vutisa ku loko i ku i vula yini a ni tshama ni ya pfula case mara hi ku swi twa na swi twa sweswi vanhu va ri a vo hemba a va hembi why swa vavanuna ku fanele ku hembiwa swa vavasati swi nga vuri ko hembiwa ma swi vona ni vula leswiya swo loko ku buwa n'wansati va ta lava vanhu ku ta tsutsuma vanhu va 20 a tivhene ta 20 loko buwa n'wanuna swa va koka milenge kumbe va fika va hlekuriwa loko va fika kwale police station a vo hemba swi veka ka leswi swa ku hambi ni ta ku inkhaviso ri ko va ma vulavulela a ho vula ku already 20 ho vula ku va responda hi xihatla va respond va tekela vavasati enhlokweni loko sati mara hi fikeni Bootpet hlayisekani makwavo ni mi twi leswi a mi ta na swona ni swi twi kahle
nimitwele kumiyatlhelo rima kwa wa mina khesa swinene sweswo mingisero Munghana Lonene FM 20 kupela wara ya 13 imane tsutsumela le aMpumalanga ila ku ya bula na MEC Jackie Masia ila va bulanyana na vona ka ntsongo hi timhaka ta ku holova ku twa rito ra vo tanihi mufambisi tanihi murhangeri ku va ri yini ka rixaka ngopfungopfu loko hi kume swilemukiso kusuka ka vayingiseri va hina lava va yingiselaka kusuka aMpumalanga va kombisa timhaka ta ku leswi se u nga hundilela namuntlha u nga tshwa ku tala ku va na machalele ya vusopfa lomu mapatwini kambe ka xiphiqo i ku lava va fanele va vona ku hlayisekile patwini a va kumeki se va nge va kombela ku kumbexani loko rito leri ro ta ri huma eka vafambisi kumbe varhangeri ri nga hetelela ri twala se a hi amukeleni MEC wa le Mpumalanga wa timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki na lava hi lava ku va hi bula na vona hi kenela hi la ta twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yeleyo MEC mi amukerile nhlekani ka Munghana Lonene FM mpfuxela nhlekani lowunene ka n'wina mahaxi na vayingiseli va Munghana Lonene veri n'wana a n'wa hi tsheve aMpumalanga ku hela loko ka vhiki hi ku vana va huma a xikolweni xa vona va vuya ku dyeni ka vuswa kambe ke mingiseri un'wana i tshama nghena la a ku leswiya vhiki leriya a ri ngoma a yi hundulela ku hetelele ku va na ku tinghozi mapatwini a ni a vilerisa hi timhaka ta ku maphorisa lama va tirhanaka na swona a va vonaki se hina hi mi rhambaka namuntlha hi ku hi kombela mi hi hundzisela hungu ka vaaki va Mpumalanga ngopfungopfu hala Bushbuckridge ku leswi hundzulelaku miri yini ka vona va fanele va tikhomisa ku yini na koho tanihi ndzawulo mi ta va pfuna njhani no hi khensile mahaxi inkomo nhlekani lowunene ka n'wina na vayingiseli va Munghana Lonene FM i ntiyiso ku hayi ta vuya na hala xifundeni xa Mpumalanga ngopfungopfu va Bushbuckridge va vuya majaha va ta vuya na tintombi lava vuyaka kona ku kuleni ka vona hinkwaswo hi hleketa ku swi tshame hi ndlela leyi faneleke swi tshama swi tshamisa swona hi le ku lunghiseni hinkwaswo ku hinkwaswo swi famba kahle leswi swi khensaka ngopfu ku swo tala leswi fambe kahle vana va hina va vuya a ku na tinghozi timhangu to tala leti nga kota ku hi nga vulavula tona swi khomisa tingana ku ntirho wa vona lava va toloveke ku endla u famba kahle na maphorisa hinkwawo la tindleleni hinkwawo hi va byarile ku va kota ku fambisa kahle lava hlayisaka mapatu ya hina la tindleleni ku va na nkhuvo wa vona wo saseka ngopfu security hinkwayo yi activatile va kona mahaxi ene loko a ku na ndhawu la ku va nge kumeki kona hinkwato tindhawu va ta va ri kona mhaxi kambe ka hina vaaki ke mi langutela ku hi va na matikhomele ya njhani ka vaaki swi langutisekile ku vhele ku la ku hi va na vutihlamuleri ti khoma kahle hi kota ku nyiketana ku hi veketelelana ku mi nga helelani mbilu un'wana loko a ku endlele mistake u kota ku loko a ku sorry u kota na wena na laha tindleleni laha hi fambaka kona u nga famba hi movha kumbe u famba hi yini hi kota ku hi nyiketana nkarhi hi veketelelana na vona va tikhoma kahle hikuva loko swi invite ku va na tinghozi na ku holova ku hi nga swi koti ku hi veketelelana loko un'wanyana a endlele un'wanyana xihoxo hi vanhu hi le ku fambeni xihoxo xi endleka ka munhu vhele loko u tshamile u tlhele u nge endli xihoxo u ta endla xihoxo because u le ku endleni ka something so in the midst of doing that u ta endla ti-mistake and loko u endle ti-mistake ku la ku kota ku na wena u ku ni rivaleli na un'wana a kota ku rivalela vutomi byi karhi swi famba byi ya mahlweni maxo ku ve kahle MEC hina hi nga tshamiku kona ku va ka ku endleka yini hi ku swo endleka mi kuma kun'wana i ya kun'wana minduku kumbe ivi loko a sindziseka ku ya hundza hi le Bushbuckridge hi nkarhi lowu ku va ka ku endleka yini ku na vanhu loko va tsake ngopfu mhaxi va tsaka swi hindzelela kuma va tsaka loko va kona va pfala tindlela va misbehave ngopfungopfu ka site lero fika loko ku ri Bush la Mariti laya hi rona site leri ri nga na problem ngopfu mhaxi but i excitement nje ka vaaki va tiko
ku munhu a tsaka ku a hindzelela tsaka ku loko a endlanga ku loko ku tsakena hinkwavo vanhu hinkwavo ku fanele va behave ku fana na leswi va behavisaka swona ku mati khomela muhaxi society ya hina ku la ku yi tirha ngopfu hi kota ku va dyondzisa ku loko u twa leswi swi twaku ku tsaka leswi nga ku tsakisi u nga hleketi ku hinkwavo vanhu ku la ku va fana na wena muhaxi se u lava ku va behave ku fana na wena. So a hetseleni MEC xin'wana lexi mi nga na xona a Mpumalanga ku hela loko ka vhiki swi vula ku himpela maphorisa ya to vhiya rhurha ya ta hala Mpumalanga i timhaka ta ku tlangela siku ra vamanana a Jane Court swi vula ku ntirho wolowo na wo wu nge kavanyeti kumbe wu nge endli ku n'wetani hi ndzawulo mi tikuma mi ri hansi ka ntshikelelo ka ku vona ku vanhu va hlayisekile eku hela loko ka vhiki. Ti-preparation leswi i nga endlisa swona a yi hleketi ku hi nga va na swona leswo ku hi nga va na ntshikelelo ku hi za hi huma hinkwerhu hi ya kota ku hi endla sure ku vanhu va hlayisekile. Event ya vamanana leyi nga ta va kona yi ta famba kahle ya tshemba ku hinkwawo munhu la yaku kona i ya a va a responsible citizen ku a tikhoma kahle a hlonipha van'wanyana futhi ku za na yena va n'wi hlonipha loko hi endla tani muhaxi ku hi hloniphana hinkwerhu ka hina swi ta famba kahle ya tshemba ku na security cluster ya hina hinkwayo yi activatile hinkwaswo swi ta famba kahle emuhaxi. Hi swihi leswi mi nge amfambi mi nga swi vulangi MEC? A ni hleketa ku muhaxi ni swi vulavule hinkwaswo ku vaakatiko hinkwavo a hi khomaneni kahle hi hlayisana hi kota ku tivana ku you take care of one another hinkwerhu ha tswalana hi vamakwerhu hi kota ku khomana vutomi byi karhi byi famba byi ya mahlweni muhaxi. MEC khensile nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta na ka n'wina na ka vayingiseli va Munghana Lonene FM khensile botanist. Enkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona MEC Jackie Masie a hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha timhaka ta le Mpumalanga ti nga ta famba koho loko hi languta ku hela loko ka vhiki ngopfungopfu loko hi langutaka ku va tsake ngopfu tindhawu ta Mamariti tindhawu ta Vaxatale va Dewars Luop hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka ku va vafana na tintombi va kha va vuya ku dyeni ka vuswa se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa ku n'we kwala mi nga koho mi va mi kha mi ku yini n'wina kwala mi nga koho mi va mi langute yini loko hi kha hi ta ka timhaka totoleto na n'we mi nga ka tindhawu totoleto a hi ta tsakela ku twa ku loko ngoma yi tshwili yi kutani swi va swi kha swi vula yini ka n'wina ku na vanhu van'wana a ni tivi ncindani hi nga va kuma lava va nga hi kandziyisa va nga kandziyisa va kha va vulavula hi timhaka ta rimhandzi loko ku ri ku swa koteka mi nga hi hundzisela swona mi hi hundzisela ka vayingiseri va kota ku twa ku loko hi vulavula hi timhaka ta hi laha va mhani va tsakaka ko va kha va tsakisa ku yini hambileswi kun'wana swi pfaka swi twala ngeti va kha va sandza kambe i mhaka leyi va kha va yi kombisa timhaka ta ku mikama yin'wana mi kuma vanhu va tsakeni ngopfu van'wana va ku va tsakela rimhandzi se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga ti langutaka ku ya emahlweni kambe ke ni ya ka tinhlokomhaka ta mahungu loko se ni vuya ni lava ku hi ta bula na vaxisati hi twa ku n'we vaxisati siku leriwani ri vula yini ve ri nala wa n'wansati i n'wansati kulobye xana swi na ntiyiso ku fika kwihi swoswoleswo i mhaka leyi lavaka ku yi twa kusuka ka n'wina ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi kota ku twa n'wangulo wa n'wina hi ndlela yaleyo leswaku hi ta vona ku timhaka ti fambisa kwini kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla mina na wena endzhaku ka loko hi ta va hi kume tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kwala ka Munghana Lonene FM nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vuyameli etlhelo ro karhi. Ndzi khensile Khalanga muyingiseri nhlekani fikile Mbalula u ri va yimela ku langwa va vandla ka vumeyara va ta tivisiwa vhiki ku nga se simekiwa tsalwa ra switshembiso. Mutlhakisiwa wa 27 wa malembe vukhale u kumekile a nga vavisekangi eFosloras kasi vaaki van'wana mugangeni wa laha xifundzeninkulu xa Limpopo va sola khampani ya mugodi mayelana na ku pandzekela ka tindlo ta vona mahungu xitalo hi awara ya 2. Na mini rin'wansati a ni mi lava hi ta hlamula ku mara hi wa hi swi endlisa sweswiya ma swi twisisi xivutiso lexi ntelaka i ku loko i n'wi bebula n'wana loyi i vuya hi le Khensani mina u mhaka makoho xitikweni no va hala timayini ni Rustenburg i vuya na yena hi le Khensani xibedhlele xa Khensani wa yi nga vuyi tlurhuleli fambafamba na xitarati komba ku i tsake ngopfu
Uya iyavuya iyateka isuku uya akhome nhonga phambi kobana nchumu angaxikhoma i ri mhanti ri angolo ri khoma ntsena ivi ni sweswo ku a nga na nchumu hayi humani ka swona mi ta holova na mina kambe i vuya angomeni i vuya na dyondzo leyi a ya yi tokotela sweswo swin'wana kambe mina ni vula ku mina ni hi nga swi sasekisi a ni ri mhanti ro vuya a ri na ro hi xo xikombiso xikulu ku a ma se tshama ni va xigamatshukani vo theta hambiloko ku ri ke leswi ho holova hi holova la moyeni xi vuya xi nga khomangi nhonga a hi xona xo vuya kota ni komba xo i ri mhanti na xitandi lexi ku xa ka makoxo ni nge xa ku dyondza ku xikola ni ka vumunhu a swi fambelana na xikolo va tele ngo vanhu vo ka nga dyondzangi xikolo botbeta va nga na vumunhu na ndzhuti dyondzo yi mani yi veka le sayitini le dyondzo wo ti dyondzisa wexe vumunhu banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero mngena lona FM akomandlela kuna machudeni mambiri la mele Tshwane University of Technology Giyani campus bengete hinda hikwala hinda imibona mina how bako lo ngwana iri yena Lethabo Kapa na Katlego Mafulo se Katlego itsama a Tricville kasi Lethabo itsama a Tembisa ite ile a fe swin'wana kwala Tembisa machudeni lava nga tala a Giyani va tisa hi Tshwane University of Technology ma fresha va lembe ra ro sungula se va vone kha ya hashala se va ku va hinda va hi vona ntsema na vo va tsakile ku va hi vona a hi swona mi tsakilani se ma nga ma xitiwa nyana xichangani na Xitsonga ma xivulavula next swa tsanda okay ketsile loko mi hinde like ketsile swinene a inkomo sweswo mingisero mngana lona FM a hi tweneni va mani la ku bula na n'wina la ku miri yini hi n'hweti leya n'we ya va mani ngopfungopfu kha hi langutaka ku nala wa n'wanuna wa n'wansati i n'wansati kulobye xana swi na ntiyiso ku fika kwihi swoswo leswo ke a hi tekeni mani wo sungula hi twa ku i angula ku yini i nhlekani mani swi vula ku a va swi fika swi vula ku a va swi fika se loko va nga swi fika lava ni pfunaka va kona loko va ri kona a hi ta kota ku lunghisa swin'wana kambe leswi va fikaka hi lava hi ta kota ku twa ku vo va ri yini hi ndlela yaleyo 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nangona ku i Afrika wa vulavula ku ya amahlweni a hi tweneni ku ri na un'wana botphethe Mfukeni epfukeni ngo vona Mfukeni na lava n'wansati njhani loko veri nala wa n'wansati i n'wansati kulobye veri loko ku ri na munhu loyi a kota ku hatla a wisa n'wansati ku nga va ku ri mintirhweni kumbe ku humelela i n'wansati kulobye loyi a tekelaka n'wansati un'wana nuna i n'wansati kulobye ni hlayani ya mahlweni kumbe se mi swi twile ni mi twile a ko va xivutiso ku nghena ndzeni ka nhlokomhaka botphethe a ni swi tiva ku n'wina a hi ya n'wina nhlokomhaka leyi a ni sesi na swi tiva ku n'wina loko ze swi khumba vavasati a hi mi twenini botphethe problem loko hi karhi hi ri ku hanyeni hi ri vavasati hi lava ku ri ku endleka ku rhandza ka hina through hi tirhisa vanhu va xinuna so timhaka ta ku fanisana na toho teteleto a ni va ri va tlhe va teka na tifoni va hi fonela va ku hambana na nuna wa mina ha swona so vavanuna lavawo a va hi zondi hi yo mhaka leyi a hi nge fi a va hi zondi va hi lava va tekele ka kokwani Davhida le bibeleni le loko a ya endla ku ri nsati wa khori va ri khori a ya enyimpini a sala na nsati wa yena ivi a tswala n'wana va hi lava hambi hi tlhe hi kuma na swigangu vavanuna lava so kambe lexi xi nge le ku vutiseni i ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi vondoka ni lo xewetiwa hi botphethe va ku mhani ntombi na ku lava ku ala ni alela yini n'wanuna va ri wa vumbiwa hi vumba bya le tshukeni
ani lexi mi arisaku ani loko mi ala hi mhaka ya ku Sesintombi mi ala hi mhaka ya ku n'wina mi ta tlhembula kahle mi ku phela n'we Khalanga mina nsati se a na ku onisela nsati lowa un'wana ni tekele ka vakokwani nkata khori kusuka bibeleni ni tlhe ni tekela ka vasati va Solomoni why ni fanekele ni ala ni tlhe ni tekela ka African culture why ni fanekele ni va ni ri ku aleni ni ala swilo leswi ni swi tsakelaka mi ala hi mhaka ku mi ala hi mhaka ku swi ta vavisa lowa un'wana why swi fanele swi n'wi vavisa a tekeli ka nsati lonkulu wa Solomon a ri na 700 wa vasati na swigangu swa 300 a tekeleli na yehe a tlha tekela ka vakokwani lava va nga hi tsala na kwala hina hi nga koho ka swivongo sweswi hi nga ka swoho good pet se swi vula ku yini ku ya swi ku ya hi n'wina a hi leswi hina hi hleketaku ku i xikombiso xa vulala a hi xikombiso xa vulala ko va ku ke ku pfumela ka tlhelo lerin'wana exactly na statistics va ta va hlaya kwalano ku n'we mi vantsongo va hina hi tele hambi ku ri maendlelo kusuka ko kwale bibeleni na buja va kha va vula va ku vanhu a bibeleni vo hlaya leswi swi sutaku vona leswi swi sutaku van'wanyana va defenda hi swoho va va endle nga ku a hi vanhu va se swi vula ku mina ni nga ha vuli ku nala wa n'wansati loko ni kha ni swi teka hi tlhelo leri na nga ni ka xikombiso hi swona ina mi nga ha vuli swilo swa ku fanisana na swosweswo a hi vulavuleni hi swilo leswi nga practical swi pfuna yini hi tshama hi karhi hi vulavula xihi xin'we lexi xi nga ta pfuka xi nga cincangeki hi nga ta tlhe hi fa hi swi siya swi ri so hikokwalaho swi talangi hambi ku ri bibeleni ene loko u nga ngheni kereke iwe wa ripfumelo ra ndhavuko ku fana na mina vakokwani wa va swi endlini va hundzile i ri wa ripfumelo ra xikreste ra xizayoni swi tsariwile le bibeleni se i ntini yo va xikarhi ka mpfhuka hi tshama hi ri ku rhaseni hi xilungu va ri ku bluff-a nga timbyana ya vukula hi ku a hi le ku vulavuleni ka swilo leswi ku nga picture leswi swi endlekaku okay se swi vula ku yini swi vula ku a hi ntiyisi ku mara leswi ni nga swi twisiseki ku hi fike njhani ka xiyimo xa ku n'we sweswi mi ku a hi ntiyisi ku loko munhu a pfumela n'wanuna wa un'wana kumbe jaha ra un'wana i ku kombisa vulala ku ve luya a nga pfumeleriwa nuna wa yena kumbe jaha ra yena mbilu ya hi ya vava mi tsakisa hi ku vona mbilu ya un'wana yi kha yi vava n'we yi vavela yini mhaka ku a rhangi a reversa na kwale ka vona swo sungula hikuva yehe swi n'wi humelela kumbe na yehe sweswi loko hi vutisa ku ri mana we a ri nsati wa vungani wa vumbirhi wa vunharhu kumbe 10 ku ya kwalomu loko munhu a lava ku reversa rhangi reversa na history laha we nga tswariwa koho kusuka kwale ka vakokwani kwale reversa i hi tela kahle wa hi fanele hi tshama hi kha hi dlayana hi swilo leswi swi le ku endlekeni ni ri loko ku ri ku i ripfumelo ra ndhavuko vakokwani lava nga fa va hi siya hi dye na va dye vuswa va hi siyela va swi endlile loko ku ri ku i mubyalwana kumbe i muziyoni a bibeleni swi ku nga va muchisiwa ku vava wa xiphiqo xa nawu ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka ku hlasela ku herisa vukati loku nga kanetiwiki timholovo ta ku tirha swikoso swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi clientele legal yi ku nyika vukorhokeri bya magota ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti xipani xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku pfuna 24 wa tiawara hi siku sms munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Sentombi mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM nhlekani njhani Bodpet hi pfukile minjhani sesi wa mina hi nga siya mahlweni yima ni kombela ku khomeriwa ka sesi Ntombi ku nghenelele swin'wana swi hi kavanyeta va vhe va famba ni khomeleli sesi Ntombi la ni nga kona ni koti ku xi vona lexiya xi va ku xi kha xi hlayela laha kambe hambiswiritano a hi amukeleni lava se va nga fika hi kota ku twa tlhelo ra vona i nhlekani mani haye minjhani Bodpet hi pfukile sesi wa mina minjhani n'we hi pfukile I can't
mina Mansambu vele ku duma a swi laveki ngopfu leswi ni lava ku vulavula hi swona ni lava ku kaneta mhani lava va nga ha ku hundza sweswi a ni ali ni mhani na mina mara ka nkarhi wa sweswiwani hina va mhani va sweswi ni nga ku hina va generation leya sweswi leswi va swi vulaka swa ku hi fanele hi tiyisela ku fana na vasati wa Solomon wa le Bibeleni a ha swi koti a swa ha fani va fanele va kota ku swi hambanyisa ku swa khale na leswa sweswi a swa ha fani se leswi yini swi nga faniki ni vula ku a swi fani hikuva mhani va hina a va swi kota ku tiyisela ku tshama va ri 10 aka n'wanuna wa yi-1 mara hina va sweswiwani a ha swi tiyiseli hi na jelanga ende ha zama ku hi nga swi tiyisela mara a hi swi koti va fanele va swi tiyisa swo fana na sweswo se xikombelo lexi mina ni nga na xona Botpet aka vanuna lava va hina a ni vavanuna va hina hi vona va fambaka va aka van'wani vavasati loko va famba va aka van'wani vavasati mara hina loko hi ya ka vona va hi dlaya loko hina hi suka hi ya ka van'wani vavanuna se why vavanuna vona va nga swi koti ku swi tiyisela ku okay hi mhaka ku mina hi mina nga rhanga ni ya ka van'wani n'wansati ivi ni tisa nsati wa mina ku vava se hi kombela vavanuna ku loko vo tshuka va swi kuma ku wansati na yena i le ku ndzeni ka swa store leswi swo fana wansati a nge endli njhenjhe ku nga rhanga n'wanuna Botpet sweswo na garanti ya swona sweswo ku wansati a nge humi a ya rhandza n'wanuna loko nuna wa yena a nga rhangangi a swi endla loko a za a huma a ya a swi endla i lava ku zama ku tithova nkarhi wun'wana naswona se xikombelo xa mina i ku Botpet va nga hi dlayi a va zama ku tiyisela nyana va swi twisisa ku okay i mhaka ku ni twise ku vava na mina a va tiyiseli a hi sunguriseni mi swi langute hi tihlo ra vavanuna hina hi le ku swi languteni hi tihlo ra vavasati ku loko n'wansati i gangisiwa hi munhu loyi a va ka a lota ka wena a tlhela ku byela ku ni na nsati i pfumerisa yini leswi ni nga ta vula swona vavasati va lava va endlaka swoho sweswo vo va ri stranded na ku va va lava ku hlayisiwa vhele i kuma ku oro i hambene na nuna wa yena or a siyiwe hi nuna wa yena va ti byela ku va va kha va lava ku hlayisiwa maswo ene vavanuna va yena hi vo va hembaka nkarhi wun'wana i kuma ka n'wi byela n'wansati ku a ni na nsati i kuma ku n'wansati luya wa pfumele ku i lava yini i lava ku hlayisiwa se mina ni blema vavanuna okay loko a hembile swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku swi kuma a swi kumeki ku wo hemba ya swa kumeka se hikokwalaho ka yini mi nga sunguli mi ndla vulavisisi ku a ni le ku vaviseni n'wansati kulobye ku mi nga se pfumela i kuma ku phela rhandza ra kula i kuma ku sweswi ya kumeka i ri na lembe se munhu waloyo se n'wi toloverini i tisa tigrosara i tisa yini hinkwaswo a swa ha ri easy ku n'wi tshika vavanuna hi vona va nga na xiphiqo lexikulukumba vavanuna va na xiphiqo lexikulukumba ene vona va chava ku ya report a police station ku fana na lavan'wana va nghena ku va ku va tikiseriwa ina va tikiseriwa a why va nga yi va report mara ku ya ka van'wana vavasati va swi kota sweswi ni tsandzeka ku nghena laha ka Munghana Lonene va busy va le ku ngheneni vavanuna a ni against vavanuna ni na nuna ni tekiwile ni vulavula ni na nuna wa mina laha ni nga kona why loko ku ri ku va biwa vavanuna why va nga yi police station va report mara kwalani va busy va le ku ngheneni va nge fambani police station yo ku mi biwa vavanuna mi ya report vavasati hina hi ta ya a police station vhele ene va hi attend leswo swo a va mi attend a hi swona a hi swona swo a va mi attend va mi attenda loko n'wansati a za a ku ba famba police station ene mina ni twisisa ku loko n'wansati a za ku ba ni swi kona leswi nga xindli n'wanuna ku ri mina va na matimba ngopfu a swi easy ku hi nga ba hi n'wansati n'wansati i suka karhele a za teka xin'wana ku faya hi swona hi ku khale mi kha mi hi twisa ku vava mi hi twisa ku vava vavanuna hi ku rhandzana na ku ka Matsambo fambani va teka xin'wana ku faya hi xo leswo i karhele i fike makumu wasati hi mhaka yeleyo kambe hi ku timingisi ra mina 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM hleka aye Botpet minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile inkomo ya na ni va lava kuma ku nima na vona swinene
Loko mina le ka vuxaka byedzo bya ku ni tikume ni hlangana na n'wanuna loyi a nga teka mara a ni nga swi tivi. Ni vuye ni lavisisa ni kuma ku a tshama ka vona va hambanile ku ri December last of last year 2024. Yes. A va hambanile na nsati wa yena se ivi ya hlangana ni n'wi vutisa ku a ni tekini mara hi hambane ni le kaya. Se ni n'wi vutisa ku mi hambanise hi na ku n'wansati loyi wa ni bulixa wa ni ba. Loko a ni kume ni tshame na vanghana va mina wa ni ba byaleni wa ni teka ni koka ni rhoketela i na vana vambirhi mama loyi wa marivaa hi vana vanuna loyiwani. Se ivi ni tikuma ni nghene kwalaho only to find out hi 2015 I mean last year 2025 yes 2025 mi found out ku yini n'wanuna loyi i tlhelele ka nsati wa yena ene se hi na lembe hi karhi hi tshama se ni n'wi byela ku hi ku na swi vona ku hi tlhelele ka nsati wa wena ni kombela mi lunghise mucato wa n'wina se ni kombela ku mina na wena hi hambana nga ha tika mina tlhelela ka nsati wa wena se a nga pfumeli na sweswiwani wa ha ri kona vutomi bya mina masiku hinkwawo loko a tini na n'wi hlongola a nga pfumeli leswo a nga pfumeli the way a hlukumisiwaka hi swona le amutini wa yena mara ni ku why u tlhelelini i kha hi swi vona ku wa hlupheka n'wina ma swi tiva mi swi vonini ku himpela wa xanisiwa ya impela vasesi wa yena va vuye va ni byela n'wansati wa yena wa n'wi xanisa nhwanyana loyi wa n'wi xanisa swinene se sweswiwani vasesi wa yena va ri yini leswi se va nga tlhelela va ri yini vasesi wa yena leswi se a nga tlhelela na va n'wi lan'wile na weekend leyi sesi wa yena a birthday va n'wi lan'wile ite ya kona va ku i nga ha ngheni na muti wa ka hina tshama kwala ka nsati wa yena ku sweswi a ti kumele munhu wo lungha o ka a nga ku ba nga ku xanisi mara i tlhela ka loyi a ku xanisaka se hina a hi ngheni mhaka wena se va n'wi lan'wile se swi tikuma ka ku laya ku tirha something xa Xitswana hayi humani ne ena swa ximila tala ku na xitorotoro ni khezeli mani twa van'wana 0860002543 wanuna vo ti rhandzela vavanuna mi ni tive swa sweswi ku loko va rhandza a hi amukeleni un'wana loyi nhlekani a ku na munhu la 0860002543 a hi miteneni mamani nhlekani aye minjhani hi pfukeli minjhani ka mani hi pfukeli vusati ni kombela ku va xikala vito enkomo sesi wa mina mhaka leyi mi vulavulaka hi yona i ntiyiso ngopfu ku i n'wansati loyi a tisaka n'wansati kulori ku vava ya hi ndlela leyiwani a hi swi langutiseni ku sukela masungulweni ka swona swilo leswiwani vavanuna ku na swihoxo swo tala leswi endlaka of course mara matimba va ya kume ya suka ka munhu wa xisati butwet hi ndlela yi hi ndlela leyiwani na va mutswari wa xisati ni va na n'wana wa xinuna mara ni va na ku hlohletela n'wana wa mina leswaku a nga hlayisi munhu loyi a rhandzanaka na yena nkarhi wun'wani ni va the instigator ya ku byi hetelela na vuxaka bya vo byi va byi file hi ku ni twa onge loyi a nga ti hlawulela yena a hi munhu wa right mina ni ri mutswari wa xisati ni ti endla xikwembu eka yena ku hayi a fanekele a ve u tekane na n'wana wa ka manimani loyi i nga na yena a hi munhu wa right hi ndlela yaleyo butsati va hi khe hi twisana ku vava tanihi ri vanhu va xisati i ntiyiso kumba ngopfu mi kuma ku vavanuna va hetelela va tikuma va endla leswi va swi endlaku hi ku va kuma na support kusuka ku sungula ka vatswari va vona va xisati so vatswari va xisati swi na nkoka ku va dismera vana va vona loko ku ve ni pfumala rito ra kahle ra Xitsonga xi ku loko va ti tekile va teka hi vana va vona va xinuna a va thali vana va vona va xinuna va va pfumelela loko va ya va ya teka na vavasati ku va teka vavasati va lava va rhandzana na vona va tshama na vona va va release va nga endli vana va vona va xinuna ku va vavasati va vona hi laha hi sungulaka kona ku va vavanuna ku va vona va ti endla nga ku i vavasati ku ve vona eka vana va vona va xinuna vo va vatswari a hi va nge pfuki va ve vavasati ma swi vona na leswa swo va lava ku va lawula ku mahanyelo ya vo va hanyisisa ku yini swona ka kona kwalaha ku sungula because loko u swi langutisa
vana va xinuna va swi kota ku va na vuxaka bya kahle na vatswari va vona va xisati hi ndlela yaleyo. So makuriselo ya hina ya vana tanihi vanhu va xisati vuthweti ya na nkoka ngopfu. So a hi swi langutiseni hi swi lunghisisa kusukela kona kwalaya. Loko se ya vulavula hi vanhu lava nga kula vuthweti mi kuma ku se i kurile mahanyelo ya tshamisekanga, a hi langutiseni ku i kurisisiwe xinjhani ene mutswari wa yena a ri njhani. Lava va mi kumaka ku vatswari va vona va va na ntiyiso va va release ka ha ri na nkarhi va va hlohlotela ku hanya vutomi bya right, hayi a ku na ti-problem to tala, va kota na ku vulavula, va kota na ku twisisa munhu wa xisati loko a hundza ka swiyimo leswi a hundzaka ka swona. Mara lava mi nga kuma ku hayi socialization ya vona yi ve bad, wo ti hanyela njhe a ti hanyela sweswiya a ti hanyelisaka xiswona. So hi hina vanhu va xisati lava training yo tala yi suka hina ali va kona va papa lava va kurisaka vana va ri voxe, mara mindyangu yo tala i va mhani lava hi kurisaka vana. So a hi sungule na hansi hi sungula kona hi lunghisa. I think loko se rigogo hi ri songe ri hatsaka mavutseka se ri nge tshoveki. Sesi wa mina nemetweni mi chayela kahle inkenseni nkarhi wa n'wina. Enkom 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hele ka Munghana Lonene FM Nhlekani. Hayi njhani Man hi pfukile hi ngovo. Hi pfukile a khensa munhu ku swi na ntiyiso swaku swaku nala wa wansati kuloni mantwisisa ana mi loko mo ze minita ni vula ku a hi ntiyiso ani swi vula ku na mina ni susiwini n'wansati kuloni mantwisisa swi swi nge vukatini mina ni nge na voni marito ya ku a hi ntiyiso hi ku twisiwa ku va hi n'wansati kuloni na swi tiva ku swa vava hambiloko ku ri ni nge se tshama ni endleriwa kumbe ku tshama nsati mara na swi tiva ku i pheni yikulu ngopfu loko mi nga ta swi vona mi swi tiva njhani ku va mi tshama mi hlangana na swona ku i pheni yikulu ngopfu mo hleketelela phela n'we mara ni va swi twisisa na emiehleketweni ya mina ku loko no famba laha hi ku susiwa hi n'wansati kuloni i ta va ni twise ku vava ngopfu ma ni twisa nyana a ni mi twisisi i ta va mi twise ku vava yini hi loyi i mi susini ivi n'we mi famba i susini ku a ni nge se la ku susiwa a ni nge se la ku famba ma ni twisisa lava sweswiwani n'wana mhani lexi vavaku ngopfu ani munhu loko a takanini wa wena i lava ku yena a sala ni yi famba loko a swi amukela ku i ta fika hi va vavasati vambirhi a swi antswa ngopfu mara a va swi amukeli i ta ndla ku ni ze a ni susa kumbe ni nga hambana na vuswa hi mhaka ya n'wansati kuloni a ta sala na nuna wa mina ma ni twisisa swi vava ngopfu hi n'wana mhani swi vula ku n'wi va pfumela ku va kona vavasati lava va nga ndlaku mihlolo hinkwayo na ku mi fonela va nga mi fonela va lava ku vona va sala na loko ku ri ku sweswo hinkwaswo swa tsandza va mi lavela byongo bya ngwenya ntsene ku n'wina mi va mi nga ri kona lava nga kona a ndla swin'wana swa ku kumbe ni nga endla a sala na mina wa mina ma ni twisisa leswo va nghena loko va nghena ka n'wanuna wo karhi nghena a ti byerini ku ni yo susiwa lena mi ni sukaka kona ku va wu susangi hi mina ma ni twisisa ku ni susiwile na nge ni susa a wu susiwe hi mina na wa yi fane i ni twisa ku vava ni nga ku twisangi ku vava na mi vula ku lava va susaku lava va nga vileliku ku twanana na munhu a ri lava va susaku n'wansati aka nuna wa yena va va lo susiwa kumbe munhu wa ta a nga se susiwa helo a ta susa munhu ka nuna wa yena va ta a ku ni lava ya luya a nga teka hi ku na swi vona ku se eka ni tsandzekini ni ya nghena kona ma ni twisa nyana ivi na n'wina na vo vavanuna na ta ku yini sweswiwani ni na papa anakanya loko o vuya nkarhi wun'wanyana a vuya ku ri siku ra muholo swo boha ni vulavula a hi swona ni tlangela ni tiva ku nuna wa mina yi le ku yela xepo mara le ka mhlekisani a va yena khoma nchumu o hlekelela se ivi wena mi tiwo n'wanuna i twi nga ku luya rirhandzu i ri tiva ngopfu na ni ri tivi la kaya la ma ni twisisa so vavanuna swi tekele enhlokweni hi ku
lana ani loko no suka a ri kona n'wana lwana nga ta ku mara papa loyi o sukela swilo swa kahle na mama ni tisa nyana vavasati vo tala va na timbiya va tlhela va sungula vanhwanyani n'wana mali va ku kwaleha kambe a nga teka ya kona hikuva swi kota ku hlayisa manitwisisi i teka nuna wa wena ka swi tiva ku lula i nuna wa mhana anakanyi mara a ku lula mini ya kona mama ni twisisa mara n'wana mhani a nga ni susi misaveni ni mi siya vana va mina swa antswa Hey, buddy, you were going to be done. You were going to hey, Leos to Miss Away by Chama. Marasanga can it? Muna a random no answer to one as I quite Marawasa to listen to Musania. Such a figure. I am getting love checker. Says women I put him in January. Could do money written escalate. Encompasses. Mina ntiyiso na nonkulu in'wansati kulori ka hina vavasati hi ndlela leyi hi ndlela leyiwa loko lava ku swi buka kahle hambi lomu ku ri tikhampanini hi nga le ku tirheni hinkwenu ne loko ku ri ku endla mistake u ri under management ya or supervisor ya wena yi ri n'wansati u swi tiva swa ku le ka problem yikulu swinene ngopfu a hi hleketelelani hambi ku ri ku no pfulanyana xibizinisana ni ri n'wansati loko loko swi buka kahle munhu loyi a nga ta ni sapotaka ko kwalani ka muganga wolowo ku ta va leyi ku ri vabuti or vavanuna vavasati va nga ta ni sapota ni loko ku ri ku ni ri munhu loyi ni hanyakanyana kahle ni kotaka ku va ni zama ku hlanganisa 1 na 2 na 3 u to pretendeliwa emukhuvo wolowo buthati loko wa ni vona mina ni munhu un'wanyana hambi ku ri ku hi nga tivani na hanya kahle swinene ngopfu a ni na chomi why loko ku ri ku dema ni ve na experience ya ku tichomi ta vavasati loko va fika a kusuhani na wena va ku kuma swa ku munhu loyi hanyaka vutomi ra so na so yi hetela a va na jealous yi va yi kha yi tisa yini jealously mavonelo lama ma tisa yini mavonelo lama ma tisa hikokwalaho ka ku i lava u vona mhaka ku ve ni u lava ku ti endla bootpet leswi a haxaka ka munghana lonene ku a ni nge endli bootpet ene ni rivala swa ku bootpet yo feyila xikolweni leswi a nga swi endla hi yona problema leyo hina vavasati hakanyingi mene ngopfu la ku vulavula le ehenhleni ka lomu mintirhweni ka leswi bizinisani ka loko ku ri ku hanya kahle loko ku ri ku tikuma va munhu loyi u ti zamelaka nkarhi hinkwawo a ku na wansati loyi a nga ta ku rhandzaka wansati i tsakela loko ku ri ku u kha u rila minkarhi hinkwayo hi la nga ta swi vonaka kosa kakanene vavasati munhu i ta titshindeta ku suhani na wena ku hayi ni lava ku tiva le ku toleni ku vava kasi kwini le ku dyeni ka swirhendze i nyoka I mean i kondlo lumafufuta swi le ku vaveni hina vavasati a swi fanele kahle kahle hi khomana kahle hi va xilo xin'we mara loko ku ri hi ku swi fika ka tihina vavasati a hi khomananga a hi le ku khomananeni hi ndlulani hi vavanuna yo ya ka tika a ni swi teke swi ta olova ngopfu la ka vavasati kambe ni khense ngopfu lomu kota ku nghena na khensa swinene na n'wana mi kha mi kayakayisa muhumelerisi wa mina mi fona mi kha mi swi tiva ku hi ku ti tiva kunene ma swi tiva ku wa xisati kambe mi tlhe mi fona a mi khensa swinene ku va mi n'wi xanisile a ni mi laha swona nongonoko lowu humelerisi wencindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula nongonoko dzumba na mina va landzela hi rito ra Ike Ngoveni handle ka sweswo a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka emusumbunuku mbanaka u hela ka vhiki lokunenani tata eka malamulele eka mina ku ya fika eka matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu